True baby, potokasa besa kacho, your secret is your power. The way no won't go trimua. True baby, I want umu dupa. Shanko mone kasa o kasa cha yonko ye. Mechana ubitume yiwama. Ama watcher you are secret. I met Modofo Osei Aboagye Oforisuo. 19 Oforisuo. Omna Samoa. Oforisuo, that's it. Yanchi chief na mamenchia Cynthia o US. One awofrema ene mamedura. Na mamfa wontwam enwa be me obetranse a na sebo ni dware ne mame awofri dwansa. Cynthia ene awofrema na ne mame. Ka asem no na anu yai. So mo so free agogohwediem ti agogohwediem ne dwansa de otimi nante krako omo ti asem no ayo mo ahmete na no mabre abrante no sika tete sika ne 10 million ambre no anwane emu ene pampesa onfa mo sebe ne maame no ye bebo ma bas no mo pesen kepi nenso asansam fa de a wode kire ye da mo ase Cynthia ne amoduru nso na me friend no so cha na okoyare na bibi nti na wa ma na emire semu no ye bete ne nka etiatifo ne no so ho ama ne bo no enti sa brante na nkasa no ade ne bigu ho beberu ye se obi su kura de bia ba pampesa no enti on so wotie ha enti on tonfa cha brante no so akoje ama wa friend our friend mama nsaka 10 million ne anwano mo ne chesedwane yedie Cynthia ne maame ne ofrema omo US aka omakoma nti yeda omase yankopon nhira wo okay Oforisuo obi baka se Ghana nyonko ana kumase nyonko maame musa wo a utie me ne wa hwem se mfa so be na wonya frem yenkase me ni nkomo di nkomo but nkomo bone nso penifo se dey esei obrapa Oforisuo obi betima trase Nensema ehye tokuro mu nyina obeka ni nyina kire na danfo ne nam na danfo no so nka ba akokora ni pentie sa asem oyi obi a wonne ne nam wonne ne ekoba wo ka won nsem kire no ofie nsem even won na yemu nsem won ukuru na yemu nsem nyina no wanya se wanya nyonko papa tu ka wasem kire no amenka sa asem bi obu okura nyankopon okura na sebe oboye nyina na home wanye ne prepaid a wode ache kwa no o seche na no aka bibia ache nyame kura na enene ya obi kura da omompaye but onya daje ama na danfo ne ne nam o ka ne sikiji nya akire no ma menka sa ase moma nipa hu Oforisuo obi a one ne nam bia o danfo bia wo ka wasem kire no no nka bi na wo ka na no tum na wo bo ne chinko we dangerous Uyo obi aye intelligent so ye fast na wudwane unu obi nam onko awo kawasem na mekunu ena me maame ena me papa na me nuanu mi o kafie nsem kasa be mpaso nkomo nyina wonim se wanya nwia nyonko nya damfo a wone ne nam ye besre sa afutu sem oyi ano odin pa eye wo fan say adeketo abi batekum nipa at the moment ani nipa benya trouble kakra bi pe na mo nyina mo kan yaw afa secret a oka che ni nyina no na da bonten nipa bi hwe ni aniwo nipa bi hwe the way esika safa ya besre especially oba wafo susudin komo yenkase mfa damfo yenkase ni nkomo hwe bebia wodi nkomo na efa obi ton na sem dodo ono ne de na wo ko ono na sem na wo ka wo asem a wo ka che wadamfo no ono ne de wo fie na so che ho but wo ni obi nam na wo di nkom na wo kasa na won ka bi na de wo ka na obo din ko isa sa yo atesa sabem preduasa wo no yire to na girlfriend afro no can I love you to ntimi nka bi etu ni adamfo nam nesa wo ka ofie nsem che no ka okura nsem che no na wo ka na won ka bi a wo obi a wo intelligent atwa so sa adamfo na ne na mo nipa bone ni na nka sabe wo de ba na me de ba na nka grosso ti edu ntokwa bi na ka me de na nka me so maka wo de we de me ka ba wa ka wano atum nti unyame ana de abaye me ye be sre Oforisuo nkomobone esei obrapa
yɛhwɛ yɛadamfo ɛne nenam ne yɛsusu nkasa Oforisuo medase na okay abrotia Oforisuo be mama me na asena me na Mrs. Rebecca Sari ene ne baba enso ase ye ma me ya no omna Samuel kana asema branch na ofi achem empotem atwe dwansa ofri fa ne bae onu wo dwansa santi achem dwansa ai ma me Rebecca ne ba no so abre omo diapers ni bi ma me no ena me ma me ba kon so okro from CPC Ohima Esther wono so abre ma me no diapers ni bi wa hasenum na ode entuma kakra so aka ho se ma me no nje na won friend no ma ye na adehye ni nyina sinyakopon enka won ho na won hye won mo anemu emfa emai na Oforisuo be ma kasadodo we no ya na emfonso empemu da se wo hwe mebusem ana se proverbs ti du njichemu dunkuno kosi aduonu ba ko na obeka cho se kasadodo we no eya na emfonso empemu de biara da na eya na otuyefo eboye kokose de osanka na no eye nimdifo bia woto na no na leka bia no abribia no nimde ahye ne ma na wose wotini ni techre ma yedwete a weyi mu abonefo akoma de wose emfranya de ye papa 21 so wotini ni ano eye ne ene pepi na ejimifo de etire na woni entina ya na abribia no wuwu wanwo nso ano akwakoto amane mu oti wa ye nyansafo enye sese bi obi a wo yeti bonkoso eye slightest different and as a slight line bi ena eda otan ene odo entem na otan eba ewa abla yen frɛ no sanso so no odo nso so no eba wa abla won frɛ no ebi wo ho a wobetimi ne obi atena ho ebia na wo ne da wonya wadwen se bi krampa wo dɔ no na so no be hu se mo na wo ne na etina wo no odo na eba wo be hu se sanso so no otan wo hwe no obi a wo ye wadanfo pa na sa wo yonko bremo po obi a wo ne ni di asomsem ana se kasesie no wo be hu se ade ketewa bi na akwa otan odo ne firi ho a na de otan na eba bibia timi si wo wiase mu se entafo kula no wono ntem tete a ana se sa asem timi ba ema won ntem tete na se Yesu Kristo kura mpo no Judas Iscariot timi yi ni maye wa blood mfia no ene koyi ni maye edi ana meka cho se susu gini pedi susu fa ure hye nipa mu na esusu kasa na kasa dodo won fonso mpem mo na wo kasa ne nipa no epeke wo point Oforisuo be ma ewiase na yebo mu no enei obi wo ho abeka se o sere kire wo mini abema bi kan se bi wo se adame bu befuo pa na adana na mesere pa ono wo sere pa so no wamu na woni tirim wo de wonnim de wo dwene wo rutirim na nka wonim anka wo bedwane enti na ya na mpanyimfo se etire wo na nya bofre ene ya pa mu ahwe etuo mu so asum eno ntira akokwase che ose wono de woni di ewo baabi etie woni di ewo fio bedidi ewo sumina so wote wa ya no wakonkon ho ya na se wasonson ho kakra wote wa susu kasa wote wa ya no wakipi secret kakra na wa hwe ye na wonsam nyina wa wode nsem obaabi wo ho wakotena salu kwa akoye ni tikeke na wakofa na wale nsem nyina na mikunu ya misei na mikunu ya misei wode na mfo ahia akora no ye kasa kola mpo na wo ma won ka bi na mikunu ya misei na meyere de ye be ma so be ma kwa wa repair no wode na yere nso asamote ho obi won so anu wo ka je se ensem bi wo ho a eya na hu hia wo kan nyina na nyi nipa nyina na pe wo asem Bible cross se nipa nyina do mo amunue eye dan ye nipa wo atamfo nte no eba wanu we sei enyi wo ka e ma ne nkofo watamfo so e ma wanu disem no wonu mu nkonya emfa nya wonti yesraw hwe na to wanu na leka na hwe hu ye wo nipa ho na hwe ye wo we no eye nipa wo bambo so no nkopa se obeti wo ho kakra na e wo bla bia wo ka akọ nipa mu de na so no se wo ho e wo wadwiri mu te wo ho e wo wutiri mu se be ya wanu disem ana se wutiri mu po bi wo ho a wonti menka emfa nkyere ni pofo so be ma senka Job medema no sie no senka otimi eka na asem nyina kira bonsam a enka be hu se wo no ko bonsam betimi agye ne krade afri ne nsem ba esense wa mie na no
upon the sea and in no upon some way yakwan upon so the Saka and Japadia when yakwan fan and san can a crentino so what dear be a bachelor crap on that dear Sompa Mawono and ya dear a bachelor wa bella wo boho by now 2 and on a leka and when your crow mouth not chon bibia walk in a didia chama for one share befaso I'm out there cause man as walk out of medasi. Okay, the nation's anchor. Vozoba Mamache will be a Mr. Samuel Kokujumo, Duncan nursing and midwifery training corridor and a wife from America, Bamuti, the media, Sansona, a guy, teacher knew they are guy. Also, while on the 13th, also Duncan nursing and midwifery training corridor, Radin Uncle Punchilomona, on your mcas. Wow, about who be as be home, women into book, or more person among your near yard. I mean, she will be our Vozoba. Asem na abane mu odi no asem ni mu na ye nkasa kache kakra bi a meka ne se onipa ne hu cha nto anyama nipa hu cha pepe bochrowa nipa hu cha no obi be da ati ase because na no ye bu obi du yakun no ye de bochrowa na bonte ye de na ase nipa hu cha ne ye musa se wan so na di nipa ko bochrowa so di nipa na mabosom ye bone nipa ye hu nipa fun dimidie nipa de manhunu wonye manhunu nipa hwe manhunu se de yesini nipa nante eboa mekra yesre tama wo sre odi ase ye ma tama wo deserve se ye de ma wo ne wia ya tenagire adwene ho se ne aye ekoye ikura ese fata na se ensem fata e abrabo wanwene ho sa wo bre ene no kan love you kire wo e kina ye ensem foforo na hwe program se koso hwe program ye koso ma amene ni kuba betena mu di hwe ni mu I love you baby I love you. Take good care of me. You will go far. You will not stop here. Near Canabasa. Not so for you know shida so. Some man about me him when him said to me got Siam Penny. Yeah, woman at Nahano. Sadly, any bit messy we as in dinner say no can't love you no chokram patro and any ninkomo except fata I love you no namun komonim but was so much and fear free monument temo out there fansem BC na dachi muni hobi mo am kan just on ano kraka jansen ma me odwene sen ndina me person de ni be ko ni pam no me so ma me sikuratu dia ofele say unim say wo kan di agoro unim say one have fun e china obema ma me say du ho ya no no ko Dineno, I love you, Nimunsem. Mutna 1 week penny, I wouldn't find any woman come. The movie you share your ninkomo pa. Do I have a gas and you when I am bomb pay in where Jimmy say, Sana mepe, me the bedding come match no refer me and come no bed Nania dibane bear my home como, my treasure she was sonodo, near Sresa only a co, and not China would match him home, a gentle from Mom Quadu, and as I said, Basso Bacas and Mimpa for be one, near Messler would Jim say, ya can you womb. Tichina was so na aka say I'm an amkaye and dear as I'm walk as I'm an amkan one ye why free we ase and then on we slow fozu zinipa fun nipa na manu nsia bo e time obi na ye no cheze no nsia ni ene ye nyina ye follow dinipa no mo na ya ye hwom ye dimika 77 ka was menye wo yonko ni fa ho ntu onipa so oba woda akokum ne ho na we wa no nipa fiefo ye na tamvo e dangerous Odi asem na se eno na ma sebeta frache abrantie ye so da ye Joseph anto na no na reka na ano so Joseph nkwa na awrade ato abrabo mu nsem akyerew abrantie soli ohu nhia na ho anigye okoka che onuanum se da ache menemu na bedi se nhia no na sei na awrade aka ndi koma efirifia ha be firi ame me be ye odefo onuan ne maame ne papa ye ne tamfo omu soli tia ne ton no kopia afiase nya bondi suni ne ma no kopie wo efiefo na no woka ni gisem kyerɛ omu na anu David ye hunu se ni nhira so yase transfer so kan ndwie hwe wo koka ne dawo ne obi ntam ne dawo ne wawurade ntam ne awawa susu se wo beye wa kontro no na na obi mom na edi hu nkomo abra nipa kro nsabe onye fipamni ne fipamni ne kura ne edi hu nkomo ne mprensa njida ne so because unya ye yenye ne fie na eba enu ntini yase wotewa to no na neka ene nsam na de aba mu oduro age hia so obi a mase ye ni story na nke adokuru nsomu mu de edi nkomo na nke de otifia wo tie na hunu se asem gasie pa na awrade de agya wo ofozo mamponi ba wanim tadwai a wo de aba nyasam kedwa wo nipa ya fun wasem epia bonte na no ye nipa ne kan but the be atwam na na resmen of ne crab wo mantem ho no ono na eni ska o kajo se na de munyo osimi nua menko ametrans no mzo amani nye besene ubedi de otetelapia ne wonto obi ne yiri nida no aka ache na watuaka e de crab na so ne so na se nipa na ka ache no na se ofre wo ba bi keke na na aka ache again se mo ma because bi kura wo save ni se na yiri mpesa enu nti otan aba enti okọ yiri wa ka ache se wo da bia na okoja wo girlfriend jam wo ba na ja kwase ane to ne ofre na damfo
no medem wadamfo ba mini adamfo se nyankomo bia na medi nkwase ankomo eno de onya boss a obi adi bi nyankomo pa nya ne na ka no chena ebe ya asem foforo nti ya to ano ka na aleka ebere ndi Oforisuo me ka sa mra process akode medi besi okay yɛhwɛ yɔnko yi na yɛhwɛ yɔnko modie mu yi 0548 na 31 0548 na 31 na yɛ line baako pɛ ɛne yɛde di dwuma nti emu wura na no bɛ de papa 0548 na 31 hello 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 producers me hewo kasa so mo me mame madaroma obi abaso hello hello mama safu me hwe mai kakra bi na ayasem oh hello okay yey Muna Juma. Juma Dasi. Okay. Okay. Hello. 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 Udin baby I'm free. If I saw me kasati de me FM Aisha. Yeti o mame. Yonko bi de musuo. Ko bi musuo pa na yonko bi duma bi a wodi ni pa e ble bi e twemu a. Enti amase se me de atu mi hofo me che ni adam food. Hello. 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 Udin baby I'm free. It is me, a family Sammy. Because I feel from Quanta. Sammy yeti o. And the crack, Nami Chiramo. Yonko de Anye. Yonko Edimiamo Bebe. And that dear. Mama, my advice here, my young study and young better. The crack, Nami Chiramo in a Nijuma. Okay. Hello. 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 Baby I'm free with you. Hello, good evening. My just so mommy with me baby I'm free. Na de ama me first thing na ina. Yeti o. And you made a Yami Slamu. Yamen Tumum. Yaman Yamo. Na de Amaya this year. La France is no idea. I am a baba papa. Na mabaka masa matia mister. Mo TV to mama. Yamin Slamu pa mama wa de no pa. Awodi wo. Amen. Amen. Hey, Asem. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Udin baby. Good evening, Francis. Okay. Nipa na kasa sa wo hwe wonu yi a ama wo kra mu edu. By time bia wo de sikiru de ko abonti ama wo kra mu ye ha on. Misu ma fudi shamu. Okay. 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 Hello. Hello. Okay. Yay. Okay. I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. I hear it. Lele. Of here original Nigeria the building contractor Papa Kuchi Bambodu. I mean the Tamasha Kuchi. If this is a so bad, it's going to know that don't market your bigger for. Aba, every young boy, and you may say, why can't you? Because you may send your hand here, there is some jot. You are my cousin, and you are my young cobra, and in the cobra.
na yesi akogye ni wo Accra Sports Stadium so fa no kwasa ono ti me de ne girl ka ho me ekoi so me nya langa jacket to me ekoi ko sata na menye me yesofo so ho je me tri e bedu fie oba na me nya no picture e da se bin brother na me ri fo so oh nti oba no ma mo keka no se bin brother to peso nyi sha kenyonko ya be sata mo so ekọ no me na me to club mo oba report me na me to bi mo so le be me so le do no nyi so ofie o so ho je me tri nti na se wo mo kan se ya e di fo ni chairman o mo tem se bin brother o ma ti asori o we ti ma se na mo nyonko de nyonko bo ni be pa nyonko kire kwa okay hello ya be se mamutie mu TV no so mutie mu so hello baby afrefre udin hello what mean ka mame ya me ave me tomo nkapa baby afrefre udin gentil me ka so free abrem na nyonko de no papa nia madam fwa me no do fushia friend me de ko me guy me ni ba no no na me guy ni date wa hwam no me no ko di dia me ni wa no akọ no choice za ni nyina na ye for me chi madam fwa de oh me ma so hello Let's see. Hello. Good evening. My Joseph Katachi. Mr. Munina, mo boy to my parent. Okay. Na kakara next na kanyina ni se mo kanyina ya no kre na yanko aman na yanko abodam kana huntuma enna ma abonten e bi da busy yanti ya na reka me da masta no okay ya fa last caller yanko enfan ko yanim ya fa last caller hello Udin baby afrefre last caller. Hello. Baby afrefre Udin mame. Oh. Hello. Baby afrefre Udin. Hello. Yeah. Hello. Yentio. Your friend Kokudi am kasasi da danti do party. Yentio. The kasasi da danti do party. Yo. You on quantity. Bishino Kurumuni. Yeah, no musa ti emwa. Ya for friend nyina emfa ensia you catch them ene enwumre yi. Or for mama catch us yenkope mizo drink no bi. Ene 5G miss and beboa pa. Katios marketing agency womo ene di mizu ene 5G miza womo de abadwa so. Na ayiyo ne aponto ne abadinto no. Or for fa ni pa bodom pem ne pe drink bi dia pa yenum no. Mizu any 5G meza manager Daniel ewo 21st ken neketwa overseas Beacon supermarket abawa owo Anomaji post office Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebu akwa yenko ne kope mizu 5G meza ni bi na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one VIP car park no ene din hwani mu kwa Chiri Company Limited Okofodua Eastern Region yenko ne kope binto KF Kinju Enterprise one Enom Hotel ene di hwani mu so ameya uram na dia konu suame no opamangwa abrosa na se ho ena KF Kinju Enterprise owodofo yekoto mizu ene 5G miza wadawroma ena somoma ye de afutusem no de ebrew kama de oba enya atrase ene yekonu kukre enya asem keto akra ma memo akwa aba eja no ma kasa na ye den empom te sei acho nyame adom ma me din de sei acho efre mi Cynthia de konadu yi adom firi hin na baaye acho ofenso adukru ofenso ofenso de meti hodi na be ma shi mi se dwim mi se wonsam no ya na ya tekuma
so Sompa mama wakosam ne sen a Osei Asem Mpe Nipa okay Asem Ofenso de Yankofon what for 3 about center or 3 cook capsules cook master de abedwa so ye tue koko na se a 3 about center the new power de abedwa so koko na ye akwakotu na ye de ama or for koko na poma tu 3 for ne betumi abo sa akwa so na nyoma akonkai pa na me ka kire say koko no adokoro wo no ase betumi atudi a na 3 cook capsules koko master na me kan for de ama dani heba kolina keba misti eba ni apidank okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 ye ko ne kotobi ne ye fantu ye koko ase ebeboa yi papa ma me mo akwa babiem eja bibia boko de pacha oyi adom ni ene udin pacha usufri he for na baye pacha offense adukuru Mama wakosam ne say yen wo tententu bafo ye bebo ye ntaba mu ye ko ofisu yi ye de betumi aboa wakosam ne say pacha mi hia ba me bi ye fe no kwabena yinkum 12 years ni yinkum obobo osi ye de yinkum obobo no aho pacha de we de ofisu nkum pacha no ye de adwuma pacha oba ho de no ye agrek adwuma na we de nya we na se ye o ye electrician okay Yentio. Pacho 12 years ni minini kutankola 3. Obehu ma busuafo ye me ho ade. Na bla ohu mi no ka che me se me wale ne dia. Opese osifie wo ye kurom honom. Na me ka che ne so ye o matena. Wo fa mo asase a eno ne bo no wo fom nti. Opa o ma menyim wo fa mo die ni bi ma no. Eno wo su yo nti me gi asase ni bi wo mo wo fa mo ho. E de ma no ma ni sifie no. Ti minini kutankola 3. Enti ebese 3 years ni na kasakasa ba menene ntem ti na Sunday mi ko dwom ano bi fla mi se me nyema nyina egu abonten wa ampa me ba no yim nyema nyina to agu abonten apam nkola ni nyina esi abonten ti ma me ka kire krom mo committee no be ka kire no pa cho nyema wa mo afa nho egu wa ama de chen ko bon papa ama ne papa so be kan ya wantie enti me hwede no wo ye na oye ya no obo mi ama mani ko so nyina Moja da so. Enti baby a wani no ehwo adeda tuntum nyina bro no obo. Mpachan. Enti eche mu sese ma ntweme ho a. Aya semu o. Bema na abo amu anisi aye tuntum za. Tina watwi bi otimi bo mprezai. Mpacho bi a menene wo ho no manwumre se ya. Ne so onya kwa no de atade asan no ko ho. Ti bi okwa obehema beto mu hwe so ma no matupun. Se mitum na so ba o bibisa me se de ntina mitupu na me so dada na wo ma tina mitupu no me ya na wato ahye me so no abu me wore na wo sei ba cha me ni kutankola 3 ebro ni mu ana me de wo 3 no ba cha yentio ba cha ntime hwede na ekọ no ya na dwesa wale na no nwale me biom ti emani jama wale odensa koma papa se wo jama wale nti papa me fa me filifie ho na papa se wo obe fa me ne nkola 3 ne nka me ho mbacha ai be ma na densa koye ese wo jama wale ono ka se me nkoto nsamra no minya wale na me se me nko achima na minya ska mfa nkoto nsa se me di ba be ja wale nti so ya na je so be jama wale dia ono anton nsa no mfa nko jama won papa ho ampa okoto nsa ne fla ni nua ba ko ogromesa e ma ne be kan ho ha ma no de nsa no e ko man papa se onye nsa no ntum so wo jama wale timhwe na eso peso obu mkwase a efie nso wo sie wi amini ni timto na je so obeto ne fie no e na me de asem ne ko offense court ese me de ba be dai so ne mu kita san kola 3 ne de ne sa de dai no onche no ne onfa me ne kola ne chefa e maye enti ye ko asem ne ko da court ho no me hwele no wo ye na let me stretch na m kacha m wo fam na mo fam fa lawyer ma me no nso fa lawyer ni bi enti ye gba asem na 2 years to 2 years time no na magistrate na oho no bu asem no say efie no court for no meche mienu na onsu miska 150 million na nkola nso bosumi bia omo miska 4 million na me ko echi na me fan support nkola na didie no na nsuyo enti ada na omo pass judgment no me hu me lawyer ne senka me lawyer no emfa
enye paper ne ma magistrate ni ka se me ko hu me lawyer ne register no mbebo paper bia ma me ti me twa me lawyer na no so ayi busy nti me nko e kire me mfre no na me suyo enti ada na ma mfre na de che na me fe me lawyer no ka chen se me nya abotre ma na paper no adwuma wo ho ti di be se 3 days na me san front na me tai frɛ no enti paper ni mu no di be se 2 months ti da ba ko mo wa no frɛ me se me mra meje paper no wa dum na me se me kwa chini no wa se ne me wo bi meje nti ampa me bo me wo fa ma ne na mo fa kwaji paper ne de bae enti ya de paper ne bae ne paper asem na wo paper ni mo no ene de magistrate ni kan na difference wo ena me frɛ me lawyer ne ka kire ne se asem na magistrate ni kan ne de wo paper ni mo no enya adokro ena o se ade na me kasa na me se paper ni mo no wa tro se edan no ye ntone dan no ni enche ska no me so me kasa me pe ba bi ne me ma na atena man kasa o me jam ma me ntone efie no intimate ase ena o se ya judgment na ban sa net na me se da bi nya sa net na me tuo bi asam no papa na o kan no kan ni twi ntinya sa net ti me lawyer ne se adinti na me challenge na me na be che na djuma na o kate no ti me so man ti ase ena me call to copy magistrate ni fie ena obi kire me na me call na me de asam no ko tu na ni obi sa me te paper na ba ene we ena me de judgment ni kire no baba na bi sa me se me lawyer no number we no oje ye na me bo ndin kire no no ka chen se me nko kire mete ne nka no papa ndin number ma me se awi abotu ade kine se wotu a me mfre no ti ampa ade chi e botu me frɛ no ka chen se me hia no offense court ho no na me san court ho ti me ko no ka chen so ne me lawyer na kasa enti menko lawyer ne be frɛ me no wo mama me date nya kwa akɔche dan na me suyo ti da bi na Thursday na me wo chim na lawyer ne frɛ me se me hia no offense court ho ti me ko hia no offense court am lawyer say me mama na di me ho ya na me se brade o say didn't na me kwa report no wo magistrate ni ho no na bibia ba na se me ntia na me say won na pass judgment no so do kan nya sa na paper ni mu wo me so fie no me pese ye beton dan no ti mo da mo ncha na me fa me ne me ma che fa ma ne empa ba bi ntina me nka se me peska no na lawyer ne say so mu che scan mo odu enya sa so asema mpena paper ni mu no wo mu say be ma no nko an betuma to fie no be ma ne betuma tia me half ma me no be ma na fa fie no nya na me ma kwaje half plot to baby asi bi na me say na ye ho plot ni baby adu akohye wura mu no ho a mintimi enti wo de mu da mo nche na se fence wo kra me de betum diem na me ne me ma na nya asumdwe me kan ya me lawyer na anti ase na me san call magistrate ni fie ho biem na me san ka chan sa sem say na me lawyer na ka na o se what o be free register no ne me lawyer ni nyina enti o be free register ne lawyer ni nyina no ma ante ne nka biem me san call court one ma o mso watu kwan ka krokodi 3 months o bro chire bitwa kwan sa na me nya no na lawyer no me ma me ka chem so ni lawyer no e papa fie ntimi enko okay obanti se na wo court o se na magistrate no ka twi bachan wo no pass judgment dia asem no kan poten bacha ofa paper no say o mam wo court ya nyina mu ntie sa asem we se bi na asem we oba bekan aba da court wo no 2 years ni ma me bi e friend sinti akono de ni kwabena yin kuma wale asem tine asem na ba wi ya oba be pass judgment no okay ena o say Ghana mlemu so wale oba ne so ne wo nkwala ne se japadi wo ma so oba ni sika wo mo se ni sika ni mo waboa wadidie wasan ne wa wo nkwala enti edan no court embla chese nkoche mienu pepepe obi anfa 50-50 na onsu mi mpata sika 150 million eye first sika no ne nkwala no so busumi bia o mo 4 million na me fa enhwe nkwala ne adidie no na enam so nkwala ne ya papa ne mani ntino eda nkola ne pese omko papa nche bi omutimi ko sa na papa nso time bi papa ne pese ne maba ne omunche no papa ne betima man nkola na ba ne cha mintimi nso ho kwan enam se mate no so maame wasem no makan wi fine kokom court ye bi ko lawyer ho ene court register ho de aka nyina ahye wo munsa na kire se mete wasem se sa na tie dia se munko chem 50-50 na wo fa part na be man so fa ne part one kan ton wasem ba cha da bi na just a problem with registrar ho or ne lawyer ho se ton wa ba paper no so dia we say judge pass judgment say go chem 50-50 no bi am fa ne part dia problem with registrar and lawyer ne ho na patasika no or the amount 15,000 or the amount
Bachon pata sika na ma ne nkola na didi sika no. Ti me maame call court ho. E ka kire register na say, you see am lawyer say asem no nimu biem. Di kwan ba ne be fa so a me nsa be kan pata sika ne fie ne chen. Na register no ka kire me say, sama ampena mo ma Anthony fie ne die. Ma no ni sika bi am pata sika bi. Why so ampena me Anthony fie no? Register no. Na omo be value abadan no ho. Value na obadan no be ma no boka e no yi paper bi kire me. Ni adro fie no ayina egusu. Na magistrate no kan ton asem. Ba cho da bi. Osim yenko chem 50-50. Second, ye two options. Say yenko chem, and answer yen ton kradia canonco. Osi yen chem 50-50, never for part. Onen kodan for part. No zone for the part, yes, sir. Now then a tombe mu. Komono kodane oh. Bachan. Timpata sika no so eh. Bachan patatika na se be man si wontia se mame Antone dia ontia velu na oba dan no obo kanto dia tesa aka no ontia se ska no konare no so a obi a ntimi nsi o meche because me lawyer no krampo no di asem na chi 2 years no ntimi ma me hwefie no oba be che fie no nti dan no na ye flat 2 and was me mfa de wo mu 3 no mfa 5 no na me se Matias ye 3 no so a sisi ya wo de me 2 rooms no ama han police ni bi so what sisi na me sit 1 room sisi e na je say o tifio sisi am no ka say be ma no so te he o ba cho no so tifio boko bibi ayi boko ba cho obi ani dinku bi shim ba cho da bi na je say de how no say ka wo de no kra no konfa bi ma han e no de ama wa ka pene sa ba cho we tititia eti kono fa baby a eso no na so fa baby nso no o te ase enkoda ni hwem te sei acha nkola ni hwem no omo ka se month bi o ma me 4 million month ne so a bi a no ma 1.5 bi a no ma 2 million o ma o mu 2 million 2 months ni bi mai ontia nkola ni ko school amia na me mo mu ska de bia school mpaboa on to bi da school atade bi bia amia na me ye akola ya lekora mia bibia mia ti me hu say sisi no peso sisi me o si le din de say pacho ko abena yinku e ko ba asa no na busuafo wabo mama ne e pacho ai di asem no mo ka won koda ni hwem pacho na busuafo no ne sister ba ko e ya lebeda ho no ndi asem ne to wo mu no panyini ka cha me so wono na asem na ekoso nya de o mo pen no mu nua be ma no mo ka bibia ono wontie ono de open ho no ye nti wono de wonanko bi abefa ne ba ne no na wo 3 ene japade abema ko nka so wonhwe no wonton no wonko wa bla be ma no wonfiri krom ho no nti court na mde ko ende ne kwan ano no nti futu obetumi anse ya menhwe nkola ne nkola ne mda achi na msi yo mate tene sister no o breast cancer dia anche no mde ko omukrom no ko huye ti for de busuafo ne bi ma ho bi be ma no free kru be so wasa jabo kodana de wanyini wo mpa di mfesa but 11 years oko school we edukru am primary be ma ni mba bi oko school bachan okoho bachan koho ekoko bal se woni fie a otimi eto aduane mo mudi bachan no akra me ko akira no pa no me koneska wo me husanti ma mo wo muska me ka se me to kokwa abre wo mo tina mama me dru fie ntam time ba na oba ketwa ne tini nchen so no bisa ansa ada o se komode no otini papa nchen ai na wantimi amusa ne ba ne sa ada na wusu ti akwada se kom na de no wusu no osu na me fla akwa ni kokko no bi ma nti na ma me so da hospital na me kokko no bi ko ma me mo nyina mo tifie ba ko no enkola ntimi kom papa to kodi agro to da o mo ko ompam wo mo I heard any 100% why there. Na chop money in them. Adenti na court to a cast won't 150 no, one could to to court and I was won't tria. But your court honomono, lawyer no. I got me say, Mentia Senan common tone dino, or more tone dino. Oh, lawyer no. Aye, and never as so dear. What lawyer mother for us defend me. Nempokran yen cheda na menya baby family tin to na me manya baby na wo lawyer se ton fie ya wo interest kakra wo mu ana eya asem wo ma we mu o judgment number say yen cheda no bi enya 50-50
afedi ye koyen krata ne akwa judgment ya registrar ho ne lawyer no e ho na sa ten la no da yes ana do the judge kan ye ayasem a judgment ni paper no bi wo mo fan to TV no so eturu baby pa ya no mama nyoma bi mu ya akofo mo kro imo ayasem kase wa hapa o esesi amene o kase wo ne lawyer ne ntem te sei pacho me ne ma me ko ne papa ho no ke kan che ne papa o kan che ne papa se ma ne papa nkan asem ni bi na se me ma asem no wan hwe ya obenya asem e wo court ho no mu no to on peso obenya asem ti ne papa nyina no mfra asem ni mu ti aya assignment mi mfra ni bi me so me nka bibia anchi because aka chem se asem no wa firi mu awie ti me frɛ na onim wo bia obesan de aboa me bi to register na last me call no register anka chem se sementia asem na se dia me nsan kwa pi na me konko fa lawyer foforo ena me simi nia peace ka asema ya bu a ya se ye nko cha de ndem nia peace ka bia register under so offense is here ba chan one na register offense is here your friend say ba cho ni di dem ni ba me won number okay yani ni be twetwe nkomo chana be ko offense wo because court a judge say ye nkonko chefie no dia o register wo na se wo hwe akire aya sem foforo okay yasem abrantie na twetwe nkomo kakra okay yasem yeni abrantie na twetwe nkomo kakra na yenhwe na enhoma no tutomu a yene no entwetwe nkomo sentia fie no mpese obeche fie no de ababa wa ne mpokura no wode turu nso ama hai ewo ababa we part sande komatra ho fe wo free se na ne wade obo wo no awade ni mute ya mu free court by wabu biem wacha dabi okay. The sciatica expert ya 21st clinic odofo yeko na yekutu sciatica yade na se yetu sciatica yade na sa sciatica eye pa eso sisi ya fa osile mu na kokuma kosu na ze entrim yade atwudwudwum ya papa 21st clinic buy na okay hello pani memwajo bibi aboko de ya meado Numere dia woni Osei Aboagye Sompa TV na twetwe nkomo kakra why ababa wa ye frɛ no Cynthia odie no hello ababa wa ye frɛ no Cynthia odie no na me ye no ba ode nne gaya mo de makokot enti ho asem pani okoko no ekosi sei osi kokot yese ejapade am yan enton na me man ana ode mpeni fo ba se ompe ska opefie ana ode na bushia fo ba na me man fie na ada ye pass judgment ewo court on the last day judge ne ka say asem we no ni nyina to betwa ne no magistrate ya wotre adwamu no di asem no kan osem nton anam ko chem no bi amfa ne fa masa ne mpa cha court ho why ti ne mbutuma ba no mabefe minim se court ho na me frɛ wo na wo so wo court obi enti na mebusa wo no sana akadi asa asem ne court ntimi ne won kasaje ene mumla court na mumbe enti court ebu asem no o ka se mu cheda ni mu anam nkoton be se o se nkoton agati ye cheda ni enti ekokoba ne se ababa wonya sika no obono abeto dan no a eno so what are they ze se oba wonya sika on na pese to dan no wono wonya sika on na pese to dan ai okay o de black court o ba court o se sa ana wa obeto she masa wodi amumla court me ne se wa obeto oba no so pese o tofie no tie se ne ba court okura no oba ne be tofie ndi ama no me turn am this command no oje wodi amate black court o za afesa na mo be kan di amate sa why ma da mate why
Brakot wada beto. Anase obifo yanto mo obifo fro na omumienu nyina obi anyi ni sika. Masa, sesi asara o ka tebe ya. Mate court na be. Sesi asa o pede sadia. So be ba court. Diwe de se benu mi ase. Enya bufuo menese. Sesi ano yema value anu value wi a. Na wo hye ne no obi obetumi ato me kra me professor so abetra me kra mo sika metumi ato open za. Na empata sika 150 million no yeso so ntua watwe court anu awo fom. Ma twe court anu awo fom black court se asepon ba beka no ha efie no na wo kasa no se do ai ye beka ana wo de o kasa wo de o dia sabetu ani ma watie na sem na wo busa memra wo. Oh wantesa enti na manya adaje a wo totobo me se memra court no. Pani na wo ma no sukukom ene wo mohwem so tesai. Wo ye dai o manu suku kom ene o mo hwem o madidie te sai o ka asem na o de watie ne die brakot na beto fie no why I go interest on one person to fie no. Okay, and the voice is our ha ye beba tato ye pese obia hu se de abrante no ositie ye ko computer so dwedie emra sisia. Okay. Abode ade tinema no dutu no oba me tini kura so wa dutu ayo senior me de ade adanke ba product ama me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we ye dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso me sisi ene o so problem there senior wo si dank proke okay sa wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nya me come on joba ko danke ba tonic we ma bi me pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so me ye bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight to care no so ko ya bi betana me so ma me je me ho enje Germany amuja nko na afi esefifi meto ntimi kwa mfa meto ntenase na so mi sia dan fight to care aboa me pa yini na run my team madam ho Sine every as that it boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu Freyen it was 0244-017-556 and now 0266-593330 FDA Adjebedi Nkratwe Api. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Okay, yako akoyanim Sompa Asem Mpe Nipa. Asem
aya asem kase o magistrate akasa wie wawie o wa pass judgment nyina wie si yankone yankoche da no 50-50 na de na ekoda na ton ekoba ne sa na sa asem amekan e lawyer no ana say e register na ena lawyer na kura so kura no oni tumi court bia ye register dia the one betimi akose san magistrate anu asem aya asem foforo asa ne babo abrantene no kwaku asem de mi wiase ete ano den for so mancha ya dofonum the Ghost collection abrantene no voice no yenti Odi ka bi asem na ko PlayStation odi ti PlayStation odi akọ TV station o wa sa dia fi o sa dia ba mo na afi onu ade no wo no wo sa dia na busi afo aba mo ya ka asem no over 3 months ni wa ji na japade afi de asem no sa wa se na japade no 3 rooms na o de ma no no so sa de chimba e ho ama han no copy e si enton ya to no abe pa ten wa ji already the down will be to dada enye ntem na mdema ayi obi ti ma ala asem no ko Scotland ni e na ata me den le wan ya asa na nta ma so no waka wa ba mi ya ka asem no ko busi afu na ata wo ma ti yi ono ne se o the police officer bi na afa akotenem police officer ne say 2 years na o de ma no ba to ka chen say 1 year e na nkola no so sika na e se chia mo no wa 2 months bi ana di 200 bi aba beto e na ya ka se pata no 150 million old cedis ma kama ni se asem no so o ka me ni TV station ya se bi e ga asem akoko so akoko da bia ene wasa be go ti no o ka me ni to bia ni asem bi yo o fa te mo ti ambe ye no me de mo o fa ti ko da bia do ha obi akran son ka so be yo bi asem mo nchire mo na ye pese ye nya ne ye hu ne no plenty na se asem ma be o ya akoko ti ya bi asem sa e ya asem ni hu de ni pa wo pe bi ya se asem we court am ya kofa ba wo ti abese bi ya wa be pa se o ni obu ko aba am ya be ta se bi wa sa ya sama sem mi ga ya mi ni wo no wa fa be ti abeti e da no trap do de da no nya wa be ti e wa bra wa mo mama ne e ye bi ba na ma me e da no ma so wa be ti trap do di la de e da no e mi ta mo wo na ka te wa se o de ma 2 years the police officer that comes from the 2 years ono ne ba ye no asem a o ka no kwa wa dia ko ba bi ni dia bi ono so na koma nto ne ye ba bi nso so wa ye wa se dia ba te dia so la no no na enti no ho ase a ne ye hu de e be ka kire no the bi o de ti ko no kra no en ka bu fe bre hu ya se be ji because asem ba ko fe akoko 2 years ya heavy after you like so wa ko for bu ti afo ba be pa charge ti ni dia da zu e ti ya kan asem ni e now that they come by this year who that farmer me this year no me nka say bi anti police officer ne de na 1 year na de man no te say we na this year me no ka say this year police officer ne de aka 1 year na nta ma aga no already no police officer ne sim dada woni o ya we o bi sika na be maintain da na me man no no watu no li ya be edi asema o le fe no e 2 years no so we sa 1 year and aka 1 year o do obusi afọ aba ya class ya ka be ya fe tan so be na e sa ba ko me ti afi because asema so wo bi se wa bo yo so dia o ko fo obusi afọ aba ya class ya ka e madam ya ka no ti ba o bi de ma se ba ni se me di ni explanation ya o ta dia ni so what say on dia the court no be kwa fi a won ko se asema wo de court and the TV station is what come back and yet we your first time attack you be actually attack some more matter funny at the moment say no ma o you ya no because na me but am krane dia wo so ni show mo kama da ga no mu na wo ti no mu em da ga no mu na ni tlefi ya no mu na she dem no dia ndi bi ye bi ya mo bi ya ba ji ba tam na say and the fact is so the ma for the ma 300 already no kala da bi ya o mu fi on be become am the mom and the crab no ka say me kwala ya na wu me de de fi ne ya ya ta
Ono para ga na bi ayi ga. Obu ti school ba me no dia na me ti le bi ni bi ya. Na asema ka do ba ni do la me. So na ga ka bayi e na ho bo ni le ha because no ma wo ni ya ti direct say. Oni abi e bi asanda ko. Enen wa ka di ja tra ba je wa o da. Asema police ni bi yo ga ya ka so ni e. Wo bi sha fo wo fa ya ni me ni. Any o bra o fa mi e fa mi. Ya ka se more than 5 months. I said the be our said no. Okay. Asem o. Mame ukuru se wo bayifo. Onim se wo bayifo se honhombo ni bi na hawa. Etesa uhu sa. Bacho da bi. Dale no kanto so. Wose se bayi na yewu se honhombo ni bi na yewu. Mimi wiase ete. Ana bibi shwani ase kakra. Bacho mini bibia. So no na atlante bia na wo hunhuna na panya. Kam wo bibia sanka de o ye die. Enka kotu akra nka no kra nkasa. Nka wo bibi sa. Kama ne kasa kotu. Ka be ne de. Nanko no apeno so se dan no monche no kama me yanko anko dan no. Ana se kon ya register ne lawyer ne de me fa so no. Kam so kam wo de me de baye wo mo. Ukuru so no aduane o mama ne bidi. Bacho no aduane. Na yire mu na de aduane bre no no aduane. Na yire na yire nom. Na yire mu ye tu sesi a. Oh. Okay, omna samu. Kafra ansa na opanyin omna samu abebem no. Court no ehye se omo enko court registrar ho na won pe value enfa ema wonom koton efie no 50-50. It is here 100 cedis ya ababa wane de omo 50 cedis. Bema ne de omo 50 cedis. Ena afen so court no ehye se ababa we ka so opempatesika. Compensation be say 20,200 million. Ena court no share say abrantia no esre say ni sika sem from the Juma Saint no court share ye say 15,000 Ghana cedis. Ena abrantia nintia enfampata ababa way na monthly anase bosumi bia no so nkwada miensa no 400 Ghana cedis ena womo enfa na se onfama enkwada no wabla ma me nse so munte no sa efie na woka se ababa wa ne yesenka wo mu to kolampo na ne 5 rooms na ababa wa according to ababa we no be ma na nya 5 rooms ono so nya 3 rooms ka wonya da 5 rooms no what am I say was 50% 50-50 it ye turn say 1 cedi a we dey 50 pesos we dey 50 pesos. It is an asem netie. Eno ono ne se ababa wa no de nabusuafo ba se ope ba bia trent o mo ka asem no e wo ho eno ono ama ne tre no se wo petre no so so a ofo so be ma asem o mo bu aye no e 2022 say ye wo 2024 according to the voice and as statement or the ma ye nso ne twetwe komo no o ka bibi say na police ni bitim e na court went no nti na ka ne 1 year. Ne 1 year no mo ka asem no judgment no mo de buy in 2022 e no mo bu asa asem we say e na aka process no 1 year e na odi process ni foforo ba betene mo se be ye obetwa 1 year no eti na asem na wo ka say e dan no high ho no ensi so eti sa na court klata na we ha say no in the circuit court of Finso Ashanti region held on Wednesday 31st May 2023 by Justice Frederick K. Chumesi, additional circuit court judge. That's all no na chese wo hwe ya wotsena ase anasa asem no so a wono metime kan sent na de wo ho nyina so no fo so be ma na chese paper se ko mo ton fie no o mo ton fie o court registrar no mo fa 50-50 eyehu ya semka court akakura na semi court ti page yensa di fie nti se ababa wo ikofa na busuafo se efie no kura empo say enkoda benya baby adanti yenche mi very reasonable but me ensa no kura wa pene so edan ne ya adankola nwotwe me bo ana say esen adankola nwotwe be me wa fanum ena enkoda ne no maame no so afa me ensa enti kwa bi so kura no maame ne de baako aba abedi ho but o se one wontwe
na se no so ne dia na ba ko na miensa na watim no te ba ko na se wo de chamber e ho no mienu na eka no eka ne dia homa ne ya miensa no sa dia ma han e wa abla wo sa age ho sika dia na asem na wo kan nti so according to date ya ye nya ye e no ono ankasa no so ni date ya wo de ma ye se prosi ni betene mu no aka no 1 year no en hye dance so okay omna samu Oforisuo mama nchamia makonta ni mi aba the Gosh fashion collection ewo ahojo tale papa fi the Gosh no we are hey since you call move call madam for pa no se makonta no mi aba odwa so ajaba free jaba jiwer nana baby obi am chiao Oforisuo ma yenhwa de bi makasa Ghana no ma me fa sai won tum ma bifo ena ma me hwa sa de we se wo yo ba na wa timi tu sika ha da na sisi na onya be ma no se father ne ma ha na be tra me so be onya won ade a me nko wate me tum ma bifo me nko so ba be man mo ebe sara me no ba be da ho anya we so so be ko na mo da ne de enya nto nko because ene me ma ne bi aba no ano odin Oforisuo se be ma soro oba so a okoka kire ne maame ne sister mo kwa wontie omobu na nye wa hwede be oba wa kompra twen na zuma kura na se maktasin kura no nani ma yesi woja boxing bo no nani ma yesi oba wa kompra twen be mad wa ye ni wani ma ye punching bag yi dana se mo kura firi okura na ye nyankopon ne da na se wonkwa ewo ho hwede wani ma ye oba na we ye kan sebe man kwa shampafo bi nso no asan akọ wasan famienu aboso adu time ya besrew makasa Ghana ha na ye won wan yusu wadwen won no ma bi wa babo wa wona mo na wawu se wodi wani to court wodi wani to even adu wani ko se wodi wani to se police station anadu wani even na woko wokura de woni bi kura na wudu asan ure wa parents ne ade a unkuta heavy car bi na sika nkuta enu person na ubi bia nya MP ubi bia ni aban mu a mesesan court kwa menko ade e se wo ye wo de bo ho ban nananom maka mese bakwasia akwa ye wo gina fon yesu ye ne kasa ototo ayampe yi bakwasia akwa na sabe wone ne yire ye afuo na ne yire ko afuom ko tu banche ne mankani ade na wasano efiri afuom abagye no ma na gode sika twetwa ne nyinam so mema ne bi ni asemi ba e kache wo yire no no ne wo manti jai wo semi nyai oba ne ma so pan 1 month pepe ya so awujafo de ne ba Fox FM katacho o teso sa ne nasi na fu edokose Hantie, kacha mere, sema bi wade mi ko ebi ame pane chaw, mi nye bi ma ebo ne ofa me nchame. Ni 3 days kwa team. Ni pa bi wo ye chichichi wo wiase. Udwe na se mo awonte ase. Waso obi ba bam aburu ne sei. Na mo nso kura na de bia mo ba ha ye ka asem kira mo. Wo ma ha kura na ba bia wo te me se muntie. Mo ha dwe dodo. Wo ne ba mate. First one wabo. Second one wabo. Winning now, win just on anything I brought win now, first one, second one, third one. And our bros are if you are now bad dance. Of us, obey one home days or Timmy 2 and a month, a court judge in fee. And ye easy. So, backward judge was say, Judge Asem Mpe says you are concording. Now, Sabi. That's just a crop for 1 day, as you need the pie. Way, obey, ne lawyer, any register, mamma. As our offense one anka se minima de wo ho ade bi afiri ho ba bia egifa ade be che fidie so ade bi afiri ho ba bia egifa I don't know mentesio Oforisuo show ade e kan asem yetime oba yetime awurawum akodu judge odi asem ho judge ajo number from eti wo sura de na Ghana amutesa asem oyim ade a wodi obi didi na nya de wan twese kan one fire said one kobodua emo hu fefo bi na ade koto nanim so pani de be de koto nanim obefre department wo de koto nanim hey e de se kroma enfu bi ade o de di nipa ne nye oba radio so be ka se hey no maso aye man akobo ni fe yi ase na o de makocha radio so wo so de o de ye nipa no de ni de asampa ko de ba enu tema nipa bi bo nipa bi twede wo aye fese kwanam wutimi fa ma because the ba hey wo de pani na kwata radio so pani ni so ade o de ya akra na so nye wa se lawyer woni o ba kwa ye di asem wo se
me chefa kwa de o se won ton wa masa sika na nke ye ton ni ache me se me chefa ye ton du pa ton de se mu pa ni entiase mu a wo yire ni woni na wo miensa de babiem wa frɛ no akoso baby asɛm na kodu no ɛdan ni kwase to because of nkola nti ma me ma miensa obai kura wate ase e de babiem wo sa de ni de mienu na sa ma han lawyer wo fa no so amoa no makase drum na bi ho na msetete atempo no yensan ko fa wo first wo kokoto a ni wo gya ni wo kan asem lawyer bush judge busa wo wo bet was met makasa judge se kasa na manipa ho to no enne ko fa lawyer wa ko fa no se wonni bia wo fra ne kura se lawyer na ye call day kura na obuafu no lawyer ni binum enti at times ye be che radio so ni ye bolo ye bia baso ni ye chia na nipa bi ntiase ya besre eyeni ani ho a o ka na wudamu no ye sika untimi nto eyeni sika yeni ahiafo ya yeni ye di asam bramu mamudi nya sika e de yesa ba asam no so ba na anyway lawyer anyway akoya ba ko ni editi awu ade na kwaso Ghana ho ofoso wa meka asam chew obi ye yanka meme ye wo so wo ba ka dia enama etu mnagu sha obi aye wanka na meme ba ye wo ba beka ene edi tu mnagu e wo krom ade violence ade ntokwa ade nsem ba o krom no sa obi ye ono de yanka mi ye ni wa me koya ene beka ne etu mra nagu ena sante kasa o safe de mi si yoyi na so ade na kwaso Ghana yi ade pa na kwaso Ghana yi sese anya de uni asema akofa lawyer ene usuro wa akofa lawyer na watwa ne ka no usuro because nyame ampata lawyer no wonu aka mbesa die tia wo oni lawyer ba koye ba ko ye besre muntimu ni wa ye ni ho because obi wo adaka mu gila no okokasa kwa wontimi but ye sre lawyers ni binom omunye ho abotre na se be pray de wi asisi kwa mamu aye dia asam na abai hwe obai abushafo kwa so to anamon na wo so kwa ya bu tutu o entwetwe nkomo sima eduso emra sesesese doctor memo akwaba Joseph pani pa bibia boko de obade adom na wo so na chese odin ene prekese no odin odin no anodin pa odin betes ene prekese pa da ppp enom dia bedwa so na yade a omutuo no de po amantem wo se di kanfo na doctor mo sheda hwehwe yade no na mu de dura kan yade na off na ekro no obo heba research e kan yedin ho na no na me ye den research no na chese obaye na so ya enye se obaye o kan se doctor me efuye me ya na me tie me ya na ya ma wadru your machines wo ha de be hwe nipadua ni mu ahu yareko poti ya edi nipadua ni nya na afi ya di purely herba bidro crotching ayeden akasa yareko no ama na free nipadua ni mu akọ no ne research no ba shawan ye kama amanfo bomu dim papa no crepa doctor de wo maye ne no yo obo herbal medical research center sene ye dini ye nyuma asitie no se ye bo obo herbal na ye ne yakwadri yie ewo cardiovascular chese akoma ene droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu enti tmachi anase problem bia ebeba idasa akoma no anase droban ahodo a moja no efam ediafo sane ewo nipadua ni mu problem bia ebeba mu bia no obo heba yakwadiri mu yie enti obi a wa akoma yare bia obi ho onante kakra bia na wabre obi ho na nakoma ebo ni peri obi ho ne nase eyeden etatai obi ho onya heart attack ohomia ensisi so ni nyina eye ye specialization baby aya kwadri ye ewo ho enti ena anwumre se wutie na eno ene ye problem a mentwentwen so tutu anamo ebra obo heba Brian Asue na oba ye na Asue ya last stop eno no na enye no kwa na obo heba ye treat anase ye di dwuma edi hu dwuma ewo ho ye sa nyarewa bebre odie eye awo problem ena anwumre se wutie yen na odie awo problem obi ho waware 5 years
obi ho wawo be 9 years ontimi enya ba entone na so biem tutu anamo ebra obo heba obi nso ewo ho ofafuro na asai ofafuro ba kumienu etimi sei toatoa so saa beye mprensa mprennan mentwentwen so tutu anamo ebra obo heba obi edie eye namun sayare ne de bebre meka se me bodia enye yize tutu anamo ebra obo heba obi ho wanya wa won panie anomunuru ahodo enkoda oba obo heba eye ekan ye minor cases ye tu ase cry di some few ayi ena ededen ye di treat emani free ho wo de ye typhoid anase ulcer ene ye yafuni eka wanadwoa anase ade echi na aduane ntowo mu a ebeye wo yasa ulcer yafunkro udidi wie nso a within 10 to 15 minutes time na uyefunu nso asan ye den ahyase enti eno no ulcer se udidi abuei wanidi na kom so ede wo kakra eno nso buei tutu anamo ebra obo heba obi an nase etatai obi an ti etai epai no tutu anamo ebra ye na soye na oba ye na soye obo heba ye betriti ye betu ase kra amana ye den amana fi o menka se ye mo ya redin sene ye din no esitie no research center oba na so ya menka se bia ena anwumre ye mbo ya redin oba na so ya ye wo machines e wo ho a ye de be hwe nipadua ni mu ahu yare kopotia edi nipadua ni nya na afi ye de purely herba abibduro krogen a ye nye den ye mfa bibia chemical bia enye de emframu na ye de akasa yare kono ama na afi unipadua ni mu enti ena anwumre wutie ye na owo Techima na your branch ewo ho yen headquarters ewo Kranza adishimai ena yen headquarters ewo your branch ewo Sunyane eye Zinko Divine Junction ho pe okwa Akra nso ayewo kaswa ena yaso ya ewo Akra nso ewo obakumase hanoma yewo Adwato Adumanu Kumasi obo heba yen branch no ewa Adwato Adumanu yene sofuma me kenke selling joint honum yene no enedi anuhwe utie na ananwumre na opeye numbers any yen adinkoma yen numbers no 0249 761 508 0249 761 508 Anna says 0257 472 506 and I say 0550 19 15 0550 19 15 Obo Herbal and Medical Research Center your number is Didi Jumano no o frey na ye be so wasene na anu ye bia na se question bia o pe no Obo Herbal ye de be ma o babia ya drusi meja na menua no so akasafa odin bites a Obo Herbal ye de ba adwaman so any ye PPP prekese powder prekese powder enti ye ya so ne tie menua no over yama ahefo na tie for akwa babia na prekese powder and I feel ordained herbal mixture na prekese powder ne de kanina ne se entwen nyare ansa wanom bi eduan dro ne de aye nse prekese de adino from efitete eba be sisa brain na ebi se ho da se de entina ye ma me no ma na ye nananom no mo ye eduan na mo de prekese tum ebi a won bisa ho da bad prekese ekuta a lot of essential vitamins minerals ekuta a lot of calcium potassium magnesium ekuta nyoma bibra eboa ni padua no ema sebi ni padua na kwa ni na timi e function na se ye adwuma se de ese ye de bia meka se ni padua no e complex machine esa ne se ni padua na kwa bia na adwuma ye di we so na we so aso ha na we aso ha na aboa ma wi akokama but prekese na ewom no ekuta a lot of phytochemicals eboa
Emma your nerves no etimi function very properly enti me pacha on pese wo benya stroke and I will stroke no asase e pempen so now symptoms e be mo hu so nya ye stroke no ene say onzo bo o say ana me nine aye titiriti ani bi asabi obu ha ne nine left and right no nsa right ne left ni na right any nsa left nsa right any na right ni na etimi ye titiriti at the same time to both and inside right na ititi na right na so ayetiti obu ani de na graduate to the extent say e bia o sempa wana yi kra na onte sempa wana yi atofom obu ano so ne de no akwakoye kidney issue no e bia o nine na esi ho no embo obuom empema de e se bi emfitiri interest but onano esi from na shase se ehunu odon saka abo se na atom when na symptoms e show say o ye nya ade aye friend kidney eyare bomodi so benya prekese powder prekese powder yi se de esi aye no nti no me pa chaw de bia ye kan say abibiduro no sabe se de ana yesi ye no nti na na bia ye hu se de ye besi aye no nya resource aye pe no izane se bia obi ka jo se bia kofa nunum na no 1 minute ai bia ka kono 10 minutes e ba sa na eti edu na ho den no so but we say na purely organic ye pese e say ye mfa ajankan ye nya ne hwe we o prekese na ene edi nura bi aka ho ene ya yam in powdered form ene edi ama say udidi a sa ye wa tribishim we hu ne sa na tribishim ti udidi a sa tre na ehyem no baako say ye nkwan aduane say ye stew aduane say ye kuku say ye tea na wo ye de wo ye bia na wo de so on person de be fra aduane nso a wo de wo no nsuo de na wasa atre na ehyem no baako na waka num na wanom anapa ne anwumre wo stroke wo diabetes obu ani sugar na ahwiti akosoro e ba say ekro tu na ekro ni ntimi wu ebasa emwa ebomodi ase obomodi akwakoto prekese powder me ba cho uyo obi a onso de no ayana akwakoye akoma ho issues obu ani na akoma no timi bo periperi do anajo especially heart palpitation do anajo na eba anajo na oboso biara na akoma ne bo periperi wa hweye na se wanya medical attention na obetimi awu ade be che no na nipa no wa de wowu wa wo mu jabroso ya refer hypertension sabe umoja no sa abroso anka akọ hospital ebetimi atwi afrim enye bro na abroso na emom no se de esa akoma ne pump baby esa ekọ na entimi nkontinu mo sisi eniti moja na e pump ne sa back to akoma na ise sabe ode ifie gu gatem na nsuo to obo se nsuo no kwa intimi nko na asen po ayeden asa aba ne cha na nsuo na fa baby sa na moja broso ti intimi pa chawo o hypertension o de ne diabetes o de ne stroke enjoje area na se onso de no akwakoyi kidney ene ha wa bomode so benya prekese powder na wato because aduro no juma edie no nya juma ketwa afa obu na fusa wo belly fat na fu no eson obo onu nsuo abos na fu ayakaka na fu na is a balloon the moment and from akakra be kuma na bibi kakra be kuma na ayakaka bomodi koto prekese ba na emom no oto a freye ye be che okwan be fa so a obeye no wo ofusun a wo pese wo fu na atwe ana wo won so wo sun bebrebe ma wo pese wo twe no wo de na prekese pa da me pa cho ye brain ntino bomodi an se okọ PFA pharmacy na edi bebre akakoguo ye dro ni se de we sitie ntini eba enso to na ashorte but ne mi ankasa ma ye distribution ma ye distribution okumasi na be bi eton bibia no ye distribute bibia ma mo ntiko PFA pharmacy e watafu ni road adoro bia bibia benya afi nso okọ Misty Herbal enso e wo mromu benya bi afi nso okọ Blessed Require e wo KO bookshop o KO e honso betimi enya bi Freddy Mens e wo KO obetimi enya bi Colinac e wo Ashtown okọ ha benya bi Danny Herbal enso e wo Ashtown mrom okọ ha honso betimi enya bi na afi wetimi ato na bibia e kama okọ Boasia e Smart Herbal e wo Boasia ubenya bi afi nso okọ Arms Herbal e wo Abepo Junction ubenya bi ana afi Tenatech Herbal enso e wo Sufula e ho na okọ amomodi enya bi na afi wetimi ato na bibia e kama ya numbers no egu TV no so bomodi afa already Dr. Edika abobo yemre na so nti yensa abobo biem bomodi afa numbers na egu screen so kopa prekese powder ni bi na bomodi ato to a ebetimi aboa na afi edi waka jamu ma bibia wo ye bia etimi akọ kama nti ofa dasene ye be sanso ehye ni se emre na eti ai okay ene brother ti ayenti dasene ye be hwe ne apage odin bites no awuram wodin no namsa yade bia no etu ase kama ye ne Obo Heba and Medical Research Center ye no mo na etwetwe nkomo no enye asanketu akra kekrede ye ko na de akoyanim ye boy ntabam no ba for hefa eyi fenso fenso asanketu amfiri ho mada eya asem kasi o de neji zanka obozo be ma bradi nyankopon show ni pa bi otie no nyobi akase brakoku ama no ni otie
na me aminu akojo ba fo nso e ho ano radin show mu na onye omu kase ofoso mefa akonya we so na maka che yenua memanom ne yenua manom a okafuo mu a eye me wo fa asefo aya omu badwumadi so se omu bedura yenso ye obi ba obi wo yen obi echim ye onwumtuni bi ne ka oso obi de hye pa na mo ye ne sa ye obi banti no ya omu de omu nsem ba omu nyi omu personal interest yawo ni omu kum ento nchen na said the asem ne no korete no omo mfamra gobozo eto bia na yasi ni ho dube kama ade ne yembobomobo eye dedede na afi we kwa koma comment na ntesa na afanu no so sebe ankoya afa bi so de eneduabo wiase o nipa no ma me approach because wa approach no bonzo afa chira ye bibi echina sunsu mu nyedura na abete afa so na ye obi a wunya odo ene ayemjehie ma na akodi ni nkomo na de wi yaba senti na me kasa pipe na daswe maami ukọ court kan say to abetna na wo kan ya court kan ka kire ye ene pipa we nka ho a akwadi nkomo na ma lawyer ye trofo kebeki kan kwa asem lawyer kan be ye ne basabasa ye judge odidi asem no ba magistrate kan be ye o basabasa na masoleko mi wan so na wo ko na asem bi e kan ye no kure bi enti wo ba asem ne tofa na fodu nim disem no nyanza sem aka ya ba na ye adwene ho se boa na ye no kuna kasa eto azuma fa anto a na mo di judge de so na ye koye nim because wona mususu se betima boa na mo de koye o kinka bi pa no so judge asem wo kan nyina tia wa se sa wa ware wa ye onwo ade nko ane ne won kura ande so ye japade na aka won kan wo sini ma da no aduane di da mo nkoton but muton a mo nchem 50-50 ton ne wo pipanim o kan sa na oguzu a wo ka was it court to say ma very one when he made very dino enti the nation sankri ababa we say call magistrate no ofie no e was na ko hwema magistrate no ka say se yenko che da na obi amfa 50-50 dia e was na ko ma registrar ya we say e da na nye ton ye ko ton na mu ye kwa ko che asem no nie nti bi ya wo ko court de so waka woni obu a wo so yo ba wa bre na court nsu nim se awalefo amagya na mo ko akotena fie ne dane sebo a asumdie ma nti ono court no ase nim de ne ba bi o school dru ye ene awurade ode ne ye adwuma wo fen so no ka kire ne se so o ka chem se mo nkoche dane na mo ntena mu a wo ye de be ma be ko akowale o ba be ko akowale o ta be ba fansa me no na abobra ya chede ba akofa be ma wa mre bi se wo kuna wanya no de dadan nim ne be hu na to bi aboto bi o ba bi a enye me dan so me de ya o be kan kwase asem the same apply to oba etina oba bi a wa mre bi betina be ma ne nche na nanta no ne na mo no achim ne to be bi obekwa akoko ntokwa dina court nim de osem mu velu wi a mo nton ba mo ton a 50-50 it is oba na wo bokwa adu na fanse nka pipa yi ni a bokwa adu cheze court ka kire ye se ye ba ye mra meton da no ne ncheska enka ncheze court ka se ye mra ne ye meche da ne 50-50 ndi ni obenya ye nchem pepepe na obi mfa ne de wo kenkan se ye sa na wo omu meche da won ka se wo mu enye meditate asem na me pipa ni nie obaye na kan obo ameboa minima de se wote we ya wo kan ko to se mun konko value dan no na mun ton na sika ne nye 50-50 asem a to kan ye no no o kan tesa na mun kan am de am se bia me media me babia na meditate oni asem kwaku babia nchiriwahyo ya ban se magistrate no pass judgment PM no tena akonwa nimu no according to obey say tsadia na ne registrar no any lawyer no temi pa we are going according to the paper but to temi according to obey say tsadia was say the final day no registrar no magistrate ne say womo konom ko charge apade ni 50-50 which means dan obi omo ko chem no bi afa ne de eno ti osan ko to obiem no enom ko ka chen se ne lawyer na ka chen se womo ko ton dan no eno osan ko back to the people yi mu asemi na mi busa se eye judge enu masem ona so ne lawyer na tire se book ye kura ye eye judge enu masem utie eye judge enu masem a registrar na hwemi tintim krata we enye lawyer nemom Sir Judge no pass judgment no. And then post break yenya dance ni bi wo court wo say Sir Judge no can say. Yanko charge apade 50-50 dia ehwamo dia ba paper nim. E di paper we nya judge paper.
register na abo bi pay register na ye ho adwuma na ansana otie ansana register no ebenya tumi e dia trosa pepe ye da yanim no na register magistrate no wono de wono atwero no o pass judgment o twero ye de pay twero ye no eno ne etu de agu we ni enti se adane dia ni free and dia ne kire ko heba mengasa ho akire ya ko na dia na kire ye se say no kire ye so mo nkonkoton ana mo nkonkoche enwiase ete sabita frache da na mo wo kasa dia jo ye da ni o kire obekasa wo akonuanim wo tena mo kasa na maami gina ho o ka dan na maami say judge ne so mo nkoche japade 50-50 etina me use set sadia se magistrate ne ka sadia ene paper no hwamodi abam ne ofutu sem na o se nipa hu chanto anyama na nipa hu cha konodi ti de ye kan no nipa na ma no nsia bo e wo kwan bi so bibia ti me sesa e wo no ma bi ho me wo hwe so tia se ensema kanya me ni akini o court no filiba na mu just paper we judge tena na konwam paper we no de ma ya na anasa judge tena akonwam no ka asem no obi aye paper we ya ba na o hwe eye sadia ye nkwa abontin gobuza sa judge ye say na wo kan na ani paper ne bo abra ana ene ne mo abra eno na chese ene de hu bi pen de wo hu bi pen ti ne ye kasa because asem no utia from the one I second time ye nwuno wo nwuno na ase na bam ye ekoso na ebam asem na nkasa no maami wanye nkrofo bi mu a omoni na ene ne ye wo kwan bi so enu nti na ono akwa maami kase judge ne kan say 50-50 nye bia nsika nkwa se nkoto ho 50-50 ti me badam se ye tena ye nkochem 5-5 etimi sisa short as ye mama mi we me ya gida di kakra se e fa na sum se ne lawyer no se ye nkoton da no oko back to the magistrate oko ni fie o se oko kra wo kasa se e ye wanwa so otimi ko fie o se obekwa judge fie e te sadia ye hwe justice ni din de say ye hwe judge ni din de say because na some no timi say amen no Frederick K Chumesi ento obewa Ashanti Rogi ha oni ha kra be pe na kira kwai I offense circuit court Uni baby o. Ma transfer na bedum. Adum ha ye. E fichire ha. Ka akoma to yem. Me won number so. Etia do no an paper ko akoma no onimodi obekai. Wo number nko se trace we nyina ye sa ko ikura ne 20 ane. Obai ikura so sanke dan no kwa ye miensa na ode ma na. Confirm. Ekwan bi so. No okay. The nations are ya nya me ka gosi ansem ye ni ho. Ni de bi pam nkomo na mpe. Ana bi pa na ba beda. Ana onu susu se bi pa na ntro baby. Draw baby a che nya judge no amo aka se o ka kire o mo se o mo nkoche dan ana o mo nkoton diso otimi ka jam so o ka se o mo nkoton dia ene ne lawyer ene magistrate ze wan honi no register ni dibem nemo o ka kire o mo se o mo nkoche ni 50-50 na nya ton asem dia e ye da no mo atimatu o mo buku nko abeto a e wona me me pem komo na firi se woni nya ma ya na me ni ngomo bi adi me try se emra okay I say judge akanasem omumienu ntem na nya omunko enkola wo ntem e wo kwan be so it is a koba say ye nton dan na nkola no omukotan wa akatwe menye so se judge be kasa me madwen mu no o de ye na wadum hade anye hu wadum hade a enye hu kura brotia Ofoso bema krata wo na na sa computer wo ne nipa na tie akiri na nipa na instructor na so mo ka say we say nhase na ye hwe de daso ya Justice Frederick K Chumesi o sha ne nsanon sensan ye bia no court no stamp na wonom e de stamp so ene no so ya na registrar no ensanon sensan ye ene ya na eba so nti court no ababa we say Justice Frederick ebua se wonom enkonkoche dan no ena ne nsaka krata iso so free eye registrar no so ho no offense court registrar no na ese ewo musa ye kwa akoton edan no eno na wante ne ho ase a wasa akọ judge ne wasa de wo kan ye no eni pipa yi amensa kan no eblabo bi atimi abam nti sei ena tie no ma ne friend ne lawyer ba ya ne lawyer o say call judge no no o kan say pato me call judge no ka cha me say me te ben ho na me say metimi de aba no say ne adechi a me mfa judgment ne mra no hwa de to ma me time say bo 5:30 5:30 pepe na me sande judgment ne ko na me de ko kire no timi de ko kire no hwe ma no bisa me say me lawyer ne ho na me bo ndin kire no no say me won na ba na me say an na o say ne sade a me mfa me lawyer ne number ma no
na de chi a obefre ne na kasa na mesuyo to ka dem say we 2:30 me frɛ no to me frɛ no me nya na me hu say bi o court onya mpone ye ntimi a me court ho no me ko na me ma police for no mo garden no frɛ no so omo so ma me nko na me ka chen so mo me din sa me de konedu me na mba no ho no mo nura na adwe na o ka chen me say e boy we atu amemra no mesuyo no ko ka chen no ma me ko ye me ko no ka chen me so ne me lawyer na kasa ene register ni nyina ntom ba be hwefie no no ma be chefie na maye na mesuyo na me da ana judge ne ka kire ho ye be ko adum kina enti aya sa no na no che na afi lawyer no me frɛ na onfa na ma me so ni lawyer ne papa ntie na sa de a me yenko no ho ti ye ko na lawyer ne papa okay e ho no ande me pa magistrate no anu asemati yeah na yete ya no bi ka se ni kunu penakunu dikol judge no say lo ayebeko anu de enye problem abrotia Oforisuo be manti me de kakra meka ne se yenhwe ye ho yie na enne ema no mu binumu a yesi ye ni di ntoma achi me kunu bu mi wie a obeto ntoma na wasa di maka ho no de apata ba sai no kra feelings ne nko na wo super ni wo ni esa de mo na yo de na just mixed feelings na esa afraba sa na otimu nyina ite de hwie wo ne asikyire e de agu wutirimu anasa wa adwene no e ye nkwase feeling na ya na wo gene sa ma na wo mete sa no munyai no munyai sentoma ba ko pentoma pofa mienu pofa miensa ne agye policy mu na me ye bo asia ma mete ase no ma medwere me hui na akwato nsa de abo no asa akoto ntoma se wo de ba ebe pata me asa nso mama me ho asa aba no asa awemi aka ho na ma gye na me sa na wo tenye sa Oforisuo be ma wade bia wo ni issue anasa ne problem anade how ba se be me tere ne nsa e de abo wo ba eno ye chiwade e de ma oba bia ntisa wote awade ho wote mpana twe mu be ma sore hwede wani nani hase no na ye no Oforisuo be ma mpanyimfo no manyina du mo mpanyimfie so no be se 70 going no ena ya na ho se bu ho nani ase no kra na ye yade sometimes omo wadro bi omo de ya ite me yira firi ho hwe se oba be si a wote wani ase nyina de da moja na ehye kutukutu se de ezuma bro ne de ahye ho e de anko na wo je no wo be ma ho edi anko na wo gine wa wade mu yesi awade yo ba bia ni monya bat awade ti sense o de goto na se na bia mehye a mesro yi firi wo na awade we da wotim no na atimu sesen wo ye wadwuma bo ho so eti be ma no wa fa bia ma mehwe wo na se wa nto aduane wa mo sika safa to aduane dia eti anu til wo tena ko asom ni mu na da bia ya bo popopo wuti na ye na ko bo wani anka ba betena wo de nifa na ba betena se no mo aka won sem na wo keka kire na anwumre no eti amansuya nyansa sabia so sabia kwa ma no binom ebi nim nyansa boroso na ebi nso de omu so adwene ne de sa do se de benyo wote be ma ho ne ye boro no na ye pata no ne ye boro no da ko de ni chew ne be kofie eti ye nyansa ne ma na no obi tena so hwe no omo wa enya force pe ba bitina na ye adwumaden wote wo bo wo so wo de wo ne ma kwa echi ne de ma biam na wo hwehwe na Oforisuo be ma ma men kan kira brantie no so onyo na ye bibi ai court registrar no sa baba wo yasem ya wo ka office court registrar say yet sa pa dia na cha say one the lawyer na ofa no mo amwa no wo ma di na bro ebi wo ho lawyer sini bi wo ho ma mencha lawyer mfum o wa asafo na ma mencha lawyer asafo jamfi senior lawyer wono so wo ayi adum what ma say lawyers papa bi say no mu na ya ne ya ka wo no ase e bo mo baso okofa lawyer ne woni sikenti no na wosane obi a wona na etwe no ne lawyer na sa akoka abom yenka mom ne yenje akwa ne siken no asa akotai obi a wona na etwe maso na chi dodo na ekoso da bia yeti bi da bia yehu bi da bia na yesi kwom de wa yemfa yensa mienu nyina so ne di wode wani mienu so hweto mu aya ne bo eti sa nipa binom a wonu makom so kunya no mu na koye lawyer school ko ya papa enfie dodo na be da e kan so wom eti omo ba binom wo ho a na wonu mo fa kwan bi so a fe pepepe enfie bi no pepepe waka waburu nyina no wo betimi ate ne prekope wa hwe ya won kwa ye short because wo bi na wanya no wo court a wo bi so betimi anya wo no so court enya court ba ko pe ne wo wiase mo there are so many ways to kill a cat it is all now see na wanya emranim so ko akwa awie nte no wutimi kita pen wutimi wa no jargons ahodo mutimi ka no court na sa wonni obi wonni lawyer ya ma won kasa wo court all because say judge say obema na bele jargons bi wo ho a wo opponent ne kofa lawyer ba no ne na ka wo wonte boy wo ho nte ma asem ne die ne yede eti bibia wo so kofa lawyer wonni sika kura kofa lawyer ene ye ne
eti lawyer for no bi no mo yes adom nya no for so be ma yan kama ne nkwa eche Nyankopon ya do wa say Justice Frederick epanyi power de ye board ya kasem ye so na otina case bi a ababa wa konedu Cynthia woni ni kunu kwabenankum ya mo wo offense adu kro de ba ye no ntinya me ya adom ochena ye tuo na mo ye ntina ye to so ye betuo na mo de na ye de ani a kire bu wadum sa wo ha se no mo ne Ogadugu krampa ye bekọ ho ni akwa bisa na se won na tina so no watimi a kire mu ni ye hu kwanya ye de poma si brebesi abrantia ne se saya ababa wai kasa na tie party of so be ma nya dia sa dan num ne krampo no ye be hwe so won fa dan num no e ye 50-50 ye kwa chem ne dia 4 ono so dia 4 na prosini no oba no prosini aka chen se won na ye yinti ye nya bat me hwe prosini no onfa wase wa betina mu 5 months mu ani wode amani 2 years enti 2 years no so ne dan ne time on so nya de obetu enti ababa no wasem bia wonka enti ye frɛ prosini ne prosini ntimi fa ne phone no enti ye nya ɔkyerɛ nya me ya adwa ya fa so ye bekɔ na de wɔ sɛ ye de to no ye de ato na blantia no mo ka sɛ court nti wawie na obi nso so wɔ court obetimi de na kɔ hɔ wɔn hwɛ no wɔ ani dan wɔ yachi ankwa ankɔhwere ne nkwa na so ankɔfa ya de amfa nto no so ɔpanyi me da ase. Okay, ɔkyerɛ ye bɛkɔ justice o ebɛkɔ hɔ na sena court no registrar there. To say justice tro bibi kura registrar no ono ene be danda nwoma no ma clerks no a type enti be di akiri sa asema ye kan asema mami kan sette sa pa dia asem bi sichina say ye ko justice no dan say nyesa na meka no eno makunchiri di gumani mu asia asem bi si Mama kwa kuma to ye mate. Na yenko search numra. Watu mase. Yo kunu bo no o ma police for aso teda. Aya semu. Okay, 21st kineke sciatica expert or for yenko na yekotu sciatica yade no ase na yekotu ase pa de a 21st kineke nkutu ena ebetumi etu ase ede amaye ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase 21st clinic obetu ase deku no de amawo laboratory ni fidie hawdo pi wodo befam na nwoma ye kama ebibiduro eno di tu ase abaso body awagye echotwe hunwi 15 branches eno wo omam ha Kumase Obuase Accra Sunyane Kwanza Techima 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 Express Group wofrɛ na Express Group se men kanchero se akwantu sempa de so de pan ho de a omafo bajusi kadi omama ho akyero pa eno ti Express Group ena sabre me kanfo na media ma ho yeko Express Group wo na odofo na kwantu a oma amanfo etuo no yeso yemfa ye ho enkonkojim na ontumi emoa ya kwanyina so wodo beko Canada UK wodo beko Germany si ekosua de enu nyina da wodo beko amana ye fe pa Express Group na semen kancho sa odofo ye penachira kwan de Kumase wo ha Kratema Isle kontakwa de sunyane tamare bibia ni ubehu no 0249 000 448 0249 000 Express Group NSM Kanchosa Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko Mamia Be no the sickle cell doctor ono na make am fono ama na enwumere obetu yade ase o wo de bibiduro son ene tu yade ase na mami okokwa ye brentum ne kwotete haban no wawa no bren haban nim no no so nim haban nyasem keto akora na ade bi afre no hoyi heart no o de bibiduro etu ase kama pa sickle cells no ene da so ni ho o de so we odi mfi aduenu ba ko bewu ama amia base fa ne brai sickle cells no otu ase kama tana so apata pa nu site ho na Be Herbal Clinic wo yenko nkutu ya de ase 0243 345392 0243345392 Abe Herbal Clinic ena efrewo no Liberty Conference asaduru hobiem orofoma kika kan chiro se ye kan liberty e freedom de ho enti wo kwa akode ho wo he your mind ni yadubu ache we yebrem yamkopo ache na dom ache de no ena Liberty Conference wa hye kama enye weni de edika yo wo manfo dodo no na akobi ateso mfaso na wodi ho dance se de nyakopon aye no ano den
papa was the S blessing Genesis 48 verses 4 and then some nyina egu or for ye ko 3rd April and na ye ko Jubilee Park o man ye do boache was bramia mompaye ye no paye ni nimpaye ne nkonnua bia daye so no yakopon nam no so na onyi emfafiri na Liberty Conference odi ano be dion ano be ye nanananam esi ya na etwa ha alentia o man na ko Israel ba nyasem ketwa wa ko Israel ba ko Daniel Israel we sofo na utimi ko Israel aduma chede nyame de ma wono te se minua muslimi fo akomeka aba no be ma be ya alaji oba so be hajia hono ko atumi ba so eno to man ni efri Israel ba ye no Liberty Conference ya ebe no eno odi nyame aduma chede tumi odi aba no odi eba be wuram Mama Joyce Aboagye de nyomto beta dwumadi wachi emoji Minister Kwame Jedu wono so ebeto nyom dwumadi no ase anopa no sia pepepepe wan kontem unya baby tra a Jubilee Park was a come and be blessed oh glory hallelujah and we Liberty Conference danke ba complex of now danke say brano on tu yade na se emfama o nu papa o fidie odu be wuram na odu wuram fidie no na ache yade no no de nupa no bi account orofo ye kodanka o de patch number 2 one City Life Hybrid School no ene bo ho yenko esan se wo manfo dodo no a de o yade kwa won san fama biemti no o mo na to hodi se ho ya hotofie orofo person ho to de a danka ba complex o chana wo ye adwuma 0266593330 0266593330 yekodnanke na yekutu ya dia say kama de oba no anya trase enya Asem ketwa ene me maame wo fribirikum na ba attack ni kikisa no wa bre oba tampa bibia boko de chawani wo firi na ba ye aje fribirikum na ba ye brekum wa chawani kwa maame ye fra wo say aje fe me fie usua mamu usua wakosam ne say awodi abedan say ye ni betumi aboa wakosam ne say e wo kashufu otan afi pepepe no bi hiefu no wo kashufu bachwan aye how many acres 9 acres 9 bachwan e wo time bachwan obi ahye no o she 4 acres alenti no she no bachwan be ne bo she na je say kashu no odo ye na obeje me ka kire ne say o hwe ni ye ni wa hiefu no si wo be pa no na me say timi ko fie me wo ha no mo frem se kashu wa hye 4 acres timi de ko to na busuafo anim timi ko ye no mo say o mo sere me on be ye fu no na me say okay timi ahwe afini di kan ko do ho senka obedua afam wa enua me do ye no mo gimi 800 wa enua na me hwe ya na no so masa ko do ene so mo gimi 1004 ene so still ti se di efifiri ye no kura no a ehye ye na efifiri kwa hwe ma start efifiri senka me do ho ko o maintain na nka aye kama ntima ko se me di aba abeda mo se mo muwa me na wonu akashu no ma me nti banche wo me di bi o she ni nyina fo ekese no o so le na boshe ana okay na chese ono do na afuo a wo hye na afuo na onim se afuo do aye pa no se nko obi afuo bacho afuo no nim odo beto ho sa abere so wanua hwe ya fe na odua mu niema ntima me ubetimi akase bi aboa pa yonti no de hye afuo bacho ai adentia de ntia me kasa na se ase hye no so no pese afuo no ye bam ti bi dua kasu no kuro timi tutu kasu no ame woda nseni a tutu bi o manim so mama nua nti adua ne de ne se na me so adua me de sei ori ti me adua ne hie ne mu betimi dua me de na otutu ndi hie no so o hie afuo na afi ne wa anya afuo no last year no afi ne wasati a wo ye afuo no your friend say bacho mo de your friend Kwame de dia me de friend Kwame ni ma na Kwame ono so time hwa bacho wo kura na se akura be ya se bacho soro no ase time no atwam ko soro no ase bacho ai when you time district mahu send ye dey na be free baby no akọ baby to be free time or capital no wa ko soro no onu free e kwa aka kakra mu aduru ya braso ye be pa right signboard no right sa ya manchene ye kwan no na akọ soro no so soro no ase ho na kwa ame ne wo bacho yi ma me ne wonta wa bia na bacho de bi oni ni apirapidi bia bacho de bi do de no say how many acres 9 eno no so na sase ne be say o mo de no so
eso and shake it away what they yes ade no wa sheme de no 4 acres because you know start to cry ko na tigum kra bi aso bibre obi wo ho ya na eya ni bre ya na wo de na so do so ana me de bo fe na start ya yeso se me ko 3 years ni timi me ko to omo o de tompanifo bi anim ba chawan e ko si sai e ko ka chere me say obetwa ma na dua bo ne bra na ma ne obrekum ho no se minya aboto oba fie be pa me chew na me je akire di ndi afini onye ho hwe nti me hu no wafa na mbo na ma ne say de ofase na yini o se waka nti mra kwa bia me fa no faso Nananom so bo mama ni o ma ka hwe assemblyman ni ho le man pa assemblyman bia papa enti o share no ebeduru how many acres 4 acres and a shifri 9 nim pacho why na dwi so nua David afini onye ho hwe ma do 2 times me do ba ko 1000 for ma do ba ko 800 bia nye ho hwe Mama na kwa bi so ka wa di sisi so ka nyini kakra o ana Osei ka kwa bi so wa di sisi so a mi ra se mi di sisi so a me do ho ni na so iskasem ko duru ba bia ni pajeje force de bonsam o kwa me ya wo kana asemi minim ni nipa bai de obi a wa na adwen so obe yusu jade ya na mpempe no omo no ha ye man pompo no ha production team aye ho adwuma kakra yenkutie wa mo ana no okay yako computer so gede mra sisia Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ni 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afei na me beko. Me nkrata kra ni. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otchedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule run about Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyimedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisye hun and the nyimiziana na no what she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml core. Au no one chemfa. Or your burukutu ginger cheers. Into woso na way from the bottle. Ana yi sashe core na fa posotano. Burukutu ginger
in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Brukutu ginger, bermensio. No nyansem. Enton ma obi a wonye mfie dunwotwe ana oba a wofafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Dear, so pantade papa, a ya classy, a bef fatal, not a one of for more, and your name Shababia, Sarakoba Boutique, a Tomana Memanta, dear, the quay party, office wear, hot draw, say a suit now pay, ladies wear, and my bags are hot draw, watches, jewelries, and our perengana, and memma belts now pay, jinsa papa, and quadantade, any pea dear, and you know what, ready. Now one shay, says so crowd, dear, the diable boom, a 1 month promotion enti woto ade ba ko a what 10% e de free so de ma we ya kwanya obadia matufuo enam wa mo pa ne nkronkrato Sarakoba Boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mo poda biara da hwehwele chi akwan a wo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba Boutique enter the papa pair feel. Osei Aboagye Oforisuo, na me se baby, as a papa baby. Ye tremble na ya tieri, ado e o sao many. Awon fe, mo ma ya nu bi na ye mo komo. Give you more no ye. Dire. Ni e pe me ma komo na abo. Na ye ni e dey. Dire. Awon fe, aha. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Don't ship my na Hey! Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. Numnyansem, one time money power when you feeling watch it, and says up in for FDA, Ajay Cratiatum. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to Fway! Liberty Conference! Liberty Conference! A Drew Hopiamu, way April edition. Food for thought in conjunction with Almighty Ministry. Or see the X blessing. Genesis 48, verse 14. Almighty Yawadubuachi. When Yamiakua, a reabre, what then was Ragunis, war food for thought at this year. Say April, yes, I will Jubilee Park, 13th April, and no panusia Nayatre Srabai, Abo Sunya, Group Pai, Ajum to Phony, MOG Music, Joyce Aboagye, and a fair resident worshiper, Minister Kwame Jedu, one of the back suit, Nayaka S. Blessing, no, and one is said, Jacob Osra Ephraim, Waya Kumano, and Untia Bia, and Nipa said, who sent to me come, Liberty Conference, April edition, on Yaminam Niboini, on Mayne Yawadubuachi, or the Bema, Nasadan, or Prosamso, no Benya Pa, when Yankro Punch Ready and Pond, dear friend, watch it, Domino, Wabba Pro Brosam, Ajin, Kukurin, and Kaka, Wabba Pray, I want to meet Yaka, and the Niatremu Adabraka, Wabetana Wad, the Niatremu to Liberty Conference, April edition, Shannon Soon, 13th April, a Yedam Minute, Jena Yeshim, our Jubilee Park, Kumasi, Onyami Benyami, Amanema, Ayanema. Oh, glory, hallelujah. Your response, and that's how when they share comfort, not teaching hospital. The Unhununi Yakrakrani Bia, and so they drew their gensem. And what could he say? BCC I are Sabia. Man, have fun into my pie frebio. Man, I say, baby, Assassin Pacoja. Yura, a Santini, or 2-4 or say to 2 Abbey. And the Yana Kuma so dear. See BCCG, I'm not chain canning impo. And then the chair was here for just a year. So, and now,
Uma me see the back, magic, Uma me 100 cities, magic, a chair, as our magic. So, yeah, you boom, yes, I better die. So, as my dad used to say, it's Mammy and Yam, really, yeah, Gagaban was a sit down. So, I'm penning for the when you boa. Saying you who know. Ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankote adrumra eno ane ahanai ebehia wo mo a ansane ni swade hu we yabem yikakra fama yikakra faboa ni yiya eyema yenyina boa na otumfo Hill Cat project no enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa okay yamahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa eya asem oman mu omna samwa oboso be ma we de nkrato ne yeto ama agakwa mo je friends agakwa ame dini bi soso na ono awonim wo mo hwe yen e wo sa case hu e wo friends yi komo tan omontage aja krona kasa ede srono ase o katande abebi to mo srono ase omompe agakwa ame meboa omomo na bati ayasuma ayebofo ma ne ko hono na agakwa ame okwa na ani soso ye de ete ye ne se ohun yebofo no oyifa ho na nso akire no yebofo no company fo bo ma ba bia mo hwe aye cashew na o share no fo we cash na no ya wa hye ne bedwedwere na ena menwa kwakulumba ka Asem Mpe Nipa ehun chen 7 pedwasa antoanya ma awon dume bia nipa bitime ya ade bia odwene ho awon te ase ade ne maame ne do afuo no ana wo do afuo no maame ne kura hu ka kire wo wo se okura wo nhye enti de kwesi ya ne se agakwa me gitumu se afedi obeba iti ne kura me ne nakasa na me ne kasa na se mo kan sampa ontimi ntwe ya no nwofom na obeba na nso sika bia na otwe ni mu di afaka aba no amedu iti me yesa nka wo mra wo gitum se obeba na agakwa me ntima me sa fe ni wo onam kwa so ba de a ofosuo ni minim na memo de mete mente ho no me ka kire se maame nya de a wo jama naka because oba be sia dok na fuo cashew na wo di jakwa kotum na se bu apaye afuo bia wo ya afuo bia no fosuo se wo hia opa no no obi hye ayi sa na ye no emom de akwawie ne sem se ano na opeso owura maame die mu nti obi be ka se 7 prejudice ye yaw no ba be sia ye afuo o di jakotum ahye ne sa ba wo wie ye no afe na wo hye ni ye ka ho se maame aboka o dom ni ade ade ofoso na o ka se mi che maame se nke be ya nkono anua nipa bi di nkwase asem bi o oman mu ese ye ka kire wo mo maame beti madua nanso be ye ne de so ti ase de o se wo rekura no wo rekoto achizo so ba rekura yenyi na chi eti se bibia ntia mfa papa yi ani so a obedi sa nkwase asem sa minim bebia na age adu eti se wo tie ni a ye wie case wo momode no ntu na momra on pe be semra ne ye ntrase na maami cashew na wakwase no fo ekese no ye hu kwan ye de be fa so na maami na komanto no na so se wona ye be pra adan sekiti a ene ye moa sa amoa the nation uncle gozo be ma ene wiase na ye wo no nyame am obi amfi aduoso ene ye nyame de but ye nipa de fa maye ni aye wonua mvi a fa ye no koduro ndo obi timi ma aduoso no wonni obi so ma timi diboro nanso na ye yale mu na wodi no ti ya me ka kire onipa bia wotie ye se sabira asumdue kura we hunu so mfaso ne kura ne yie onze mu nyina mote bro no so mote mantam mo bohye obi nkoka obi wonene wakwa ko obi na di asem aba wapade ne pumasi bire na asumdue aba ne nyina ya tena baabi afuo de se be nyina ya tena kura ase ye bi pen utimi pa afuo ano ba stela abonzi kokwa ha baabi akoroso baabi ketua bi usi wudi agro abeje wonsem ebete afam para ko fam e kanan mu a nipa no wodo wo ye de wontimi mfa nje tika ni fam esi wie ye no da koro papa fo nkodo tintim yi bia wa na esi yo se mbedu anso na ba wo tintim ama no ohun se afili afuo no efiri wo kɔ no mpo na aso no ho mpo dia
and also no air to us umpa who wana too because mammy bit machine the ama sign akosan obi sa na se we yi wani ti wo de ne de o hwa ye se be yi na obi de o mfa ho na go baza sa de na ye ne bo apa ye na ye di akra me kan kire kwa me si wotie a ene se enkwahia na asumdie ehwo na se kura wona na asem nto a wonte ase mammy so wonte ase sesi alo do afa ba bi na yale ne wo furu yire so tan a wona abo se na wo kura asumdie bi bi atwamu a na nka betim di ahwe wo fuo bebiri so no wadidi ama wo kra me na wa ni so iti mesene ba bi obi a wonti ni gimi suso na na mo ofiri so otu ebebo ama asumdi aba na otu sa na mo no na efie nye di because me hunu obi a wo hwehwe hawa ma ne ho na wo hunu so ha no hwehwe a ya na ya mekra ya abra ya na ya wo because akwa bi na nsen ya woni na ma na ne ho to no wa hunu ya chi ni kochie mu no afi na wantu no afrɛ eti mu se da ba mu ne lawyer akasa eti mu se da ba afi na ne ho pere no ba no ne nam kuromu a na nka asumdie kura no na wo na hoto wa hunu mfaso e wo so obi nka ase kwashi obi afuo obi akura na asase e na obi aye this what my boy would obi die mu na sa akoba ne papa yemu a tu anamo obi mani huna de kakra bi kura ase watu anamo kakra aduru baabi wabre ana wo so ye wo de na nka onipa ne nto aso ijiri yeze ya yesi so amesa oshi obi koko a utimi koko nese na wabetintim ofa apafo one day pe matintim wafuo nim ono aba na ohunu koko nse sisi wo nkuma asa no a ne fe ne na nidie disa fe wo no ho nkora no afa apafo to aso waye bi na de wayi wani to wokora odo afuo nto na kotintim fam a wa wonye wo so a wo nkonkodo wo de ya ne de wo paaye edisi so ampa me biza kwa amese odo na afuo kakra ka ni wi no obi hye no ode be che no ana onka ho asem ana baby ya kan si ya asem sebe onwene se nipa se do da sum yeso no ba de abo no nuntu na mo se fata na sum die mra ti abrotia ofo so be ma me da se na ewiase ya de yo na sa anya wo ya nya wo faye nti ma me ne kola ma me nka me nkotintim bibia nti se wotintim de ate se de anuanom ka na ma hu se bia woni sika na se bia oni ahode ode bedo a watima wo masase so awie me ankasa meto adwumadie ni so na empempi na no ya na bible ne kasa de ye de ye wo anya wo de me fa anya wo yonko at the same time the same bible no ka kira ye se de onim papa na wanye no ye bone de ma no bone so no bible se bekum bonefo eti yewura kwa me wotie ne a onye banyansafo na wonya sankura dwen na obase abofotena ba ho a hu na pabam oni ababa wa bi na wafuo mu ho ego bi so no wo ha sese yo oso ba ya se menwane ba bi a ma me ndem ba nye ho na na me wona na wo hefa de wadwa no ndeni ba bi a wotese otosonsono de na se wantua a kire bi ni apremle e na beda wo ka da bi a me ka me se there are so many ways to kill a cat enti mu onya ne ho se wafa ne ho adi na ma me no de be che na ka wontua anopa mu no betena asenum ontua ka eska metena asen ba bi a wodui e wo se nko ada de ne kasa agu ba bi dwodwo no ho enti onya na adwen so de be che ne nto pa wamla no mesiesie na baby etu otwene no ya fa nkotwene baby eda na enti ene unya saade a obi nkase puduo nhyi a da bia brewati am senya ye bia na bia obi ato nsafro okọ ba bi dro na ye che ya betimi akọgimi na akọ ba bi nti onwene ho no nsambra medase okay kwame no memini ni asem bia kan nwumre ali abadwafo aka no omfamu oba ti mami papa ne woni trim obi wa obetu amana to ko ma akora ma ho afuom obiem ti se de oje pene ese wo ba no minim se de omono kan ne sa afi no teka mu ba de ya intumi kire onye banyasafo no mra ne trans no kodua tititia mami ko akoma to yam wate wo beba ye de ya wo beba wate na wakodua ma na akoma to yam wai ka akoma to yam yako emfa enko yanim asechechreche ba kubi na asebodi e bepone wa hwa na yentumi anwie na ano den papa healing point na duru hobiem odo for 31st match healing point no ekoso kwasi ada be ebekoso medical ka to say 21st clinic kom na di healing point no ba yade bi we yisi oni adoso ekwa yade no faso ba ho symptoms nyina ntise wo yade sa yade ni bi na se ho se symptoms no ba
dia na de woni a kire 21st kan titia ti healing point ni because dia da no sia gba pamu agosi no Sompa mu na edwoada no nan empamu no wasan asisubiem Tarawa media platforms nyina no healing point obete enka ewo ho ye e se utimi pe bia no bitwa bia de eno ane club bia no doso ewudwa so na mamenka ncho ze de ahoodi wo ma Ghana fo agye atum club bia tetitia udidi no wapebia so nchen aponto ne abadinto no odofo party no yentwa bibia o na de yekotwa bia Ghana fo nsan ma bia no ba Ghana mem ha no enye ne dojo no na agye atum a Ghana fo no mo a omo fo don't no nyina no bia no manom no medidi awenam kama saa no na onu bia no amonum toso kama pa onu fie du nwotwe a enfo asam enkoso ba pemfo enko no bia no bi emwa okura 3P garlic mixture and American for na mediama orofo garlic so na wode ye nsenkyere ne pa orofo yenko to 3P garlic mixture no bi a pure natural head limited omo na de sa garlic mixture we abadwa so orofo say high blood pressure and I say menstrual pains pa dia asthma usododo stroke no eya hawo dru ba bia otumi say otwumu tan na nyoma hawo 3P garlic mixture and American for na mediama enyoma bum papa enya asem keto akopa bito na yade a wo yade no entu ase efa kolina keba ene Gabson Pharmacy Kofodua and I say Okanshi NJ Heba ubenya bi ato 0248928824 yekoto 3P garlic mixture bi ebe boy yi papa Brukutu ya bema nso di brukutu odofo akakado na yimu ma se te kom ye koni koto bi ebe boy na nyoma akoso kama Oni fie du nwotwe enko no brukutu ni bi oba pemfo brukutu enye maw saa na meka cho ena nwumre aponto ni abadi to nya brukutu ebetumi aboa Food and Drug Authority or the stamp on this dimayam ama baby eton so tun sanyina no ye to brukutu no bi ewo ho ye omo ba no anya atrase asem wei anodin papa panifo mema mo akwa aba ya odise we bi aboko de amna do nuko Papa Odin de say me Justice Oforisuo abebrese Justice Oforisuo abebrese free hin na baye Pacho Kokofu yoko hefa kokofu yoko putuoja kokofu yoko sa bani dia asem na asie dia na aba amode moni ho hantwo se Asem Mpe Nipa ye ni betumi aka bi aboa mo yo odihye ndawase so ma makwanya nsem nkasa influence ani ana yesi ye hene oyoko mamponte ehene oyoko mamponte ehene okay chese yewudi kru no ana ye ohina isi no enti ohene ne ba ye kru mu ho ene ye betrase na chese mitini ya ohina wo mamponte ono ana hwe saasase no so yeko no ana ye panni okay enti wo ba ye no yebudwa ene ye ne trase ene ye num asomdwe nsuo enti ohene ne ye hyehye se asase a ewo ho nyina no kumasi abeto enti oni onfa asase ni enidi enyaye enti wa wasase bia no se fansa wo proto ye enkono a ye bechem miensa wa wo doso no wo de baako na nanom atrankunya de baako ena ono mamponte hen so de baako ye no abotoye musuo emanana yijano kwa manokoi enti ya hunu bibi be bosome ye be hu ase omudi grader ejwidwi ekuro no kuro dada no onye new side ho kuro dada no wo wafa bi e de proto amawa na wasi ba pie na ya no matonfa ye hwede na esikika kono a na no odene asa hwa na eton atrankunyafo no a omu wo kuro mu ho no enti o mani siai ema ye no mu kan ema omu anana ayi omu land committee no eboya mane say omu ton sase no nana no so ayi land committee fo se omu na entete prot no na omu tete prot no wi a ansa na ono nana no wasa no o mana behia ni ya kire obi ade na wa obeton wo de waton afedie atrankunya keto na wo krumu no omu ton prot no wo na obeka ye bo wo keka wo se enko ba bia na ekoba nse omu ton a
ya na tumi no omo gifiri mamponten hene ho ana se omo ana dom tumi ton omo se omo gifiri mamponten hene ho enti omani siai ema yeyi yenuam bi mi so omo nko ohema no ho memi kofi mi na meka ho bi yakoi yedi yasem die nyina koto ohema nanim afede yeda ekoso ade achen ya ye wo ha na mamponten hene ene dom bi abase omo ebeji abusua bi asase ne mu amode da ho eye 2000 acres ena school park papa bi ena ye ma oman no samre no na misa omo bagi 2000 acres ndi ayedai omo de bayi C estate edai ai na manfo abeto anom betrem eno de wo hene ba memi ntimi nkire o de makromafo dabi omo baje afa asa aje park no di C estate park de oman park ni school park na obi ena yema oman no a school fo nkoda di su agro ho no mo ya chase akansie bia pomu akansie bia enti omo be kan ye no omo ko ena oman ne trase ye afedie enane nansa ye betia ne se omo di caterpillar ebedwi park no so ena onabo efre se ma enti ene ye ba ha woma safre se omuba nti o mani ye se eni ye sa dia ye nuan moy mo so ye ni bika esansa asam de koto ye hini nanimu a osi woni ho hwe mo hene be na amre koto nanimu mamponten hene o reko mamponten hene o so woni ho hwe woni ho hwe tweme sesi ana me ni nkomo mra sesi a wate mo komo na de papa ye ni komo ye koto gbe ahaba keke azigblibo so kalu kagoka na so ye na ye kotwetwe enkomo panipa memo akwaba meju so brofo so bibia boko de bibia hye togu aso ye de na ekoso togu aso ye boko de nchia kese emo bibia na obi bebusa se togu obaye emso amanfo atene nka ba ko penenso nye ono a oba adwumadi egu ni so no enya asem ketwa na meka che se anajopa ana togu haba keke odi ni dwuma se open kese pa emuma wi so ko a ebeboa obi bebusa se togu haba keke ya kana semi ede na papa ye wo ye ade a togu mpe ye sisisem se be abrabo nko yi nipa oto odidi wonnom oda oye bibia nanso se spirit bi ha wanya de odi wani hu woso so sede woso hu odin sede woso sede kura na spirit o shakura na obetima bitiu eno na togu haban keke esi hu kwan yesra ye nuanom eno hwe nsem ekoso hai ebi ye sebe kwase abuo ebi ya hometesem eno na wotogu haban keke se befa na danfo keke abrabo ye bisi basa akwantusem utu entu sika wo botom ehye sika odi ahye wadwumam ehye wadwuma ekofom wo adwuma sabe wonya hwenzo ye mpewasem adwuma mo bo adwuma kama nanso ye tetew ni nyina ya abadwuma ne honhom nsam eni de togo aban keke eka che one se to anama nipa ni kwa se otena ho kofosu se nipa otena ho kwa sabe nkran ketenkete sunzum omode osika bedwa nanka otonwa ye nto ye oba otonwa ye nto wotu wade na woye to na mom ha amanfo abueche na abasu ya omuko Canada yi UK ni ade unko an kudikosi na wai ampa broni ni hwe wanim wose yanka obi bia twa correct nanso memma wonko o ka se yekwa enu nti na togu haba kekese ye de number ntu dwabo mode na frɛ no acha okromadwuso kwan ya so efrɛ kro bi bomfa enkwa santi achimbo mfa eya haya ufa chan okrom ufi asotwe ana okokro bi efre ni bomfa ko ona togo ahaba kekewo uye oba oto wawade bia wade bia nke ye kama ba nipa wonu wo kwa wonu wo ba no wonu a wode handkerchief paper wani mu no wonu na sabimpe wogu wawade wo sunsum na wunnim ya na ye togo ahaba keke ya papa betra de bia ne wo su samria menu kase nanu mekotogo ahaba keke lie anya asem ketwa wo mu mani abre ene ene wo mu kasa yi enya susum asem de oboa na ofoso be ma mekotogo abake ko na no na makofie akwa na minim se no ma hye baabi e woda bi wo kwa ti so de wachi na eko enya asem ketwa umfa wanim se nko mentra won kase bibi ni wiase enyi hu achinyi ade na nkasa wo ye no wonnim se ade no de adwen pa na ye nanso fie ni pampene e wo sunsun fam
obi ti abroche sisi esan sika e de ha e koma na nsa no de atodwane edi asie ne sen koko ne wo fie ajapade wo fie ato ama obapani se ko ne fa behwe se benkoda aka wo koya wakọ esesefo wetrem enye kwa spirit na wo ya odi wachi o da ogina wo so o kwa odi wachi unnim ade ye wo dia pa wo bi je afiri nsam togu aba kekese bra na so ye ompene da Oforisuo rade bi ye wo dia na se ya obi ji ya pa wo uni kamafo court asem chese bibi bia ya ka ye sunsun asem de Oforisuo emfa entra so togu aba kekenko ba bia Oforisuo na obi tikam obi su kofiefa number ne to dwame enko ne ewie ya to aso se opese o ko togbe ahaba keke ho anaso person na twetwe koma ne ma no 0244 48 0244 48 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50 60 32 0244 50 6032 Nina ye togbe haba keke nemba na nina sa ye WhatsApp wose wo de se wontimi kro se fa wonse bonkumi fa twa WhatsApp wo di twa na de WhatsApp no togbe haba keke nya wadwe se wo trouble fru bi e de akwa akoma no wose wo de ye ne voice mini pasumasi e frame se togbe me pesa me ba ho ade se ne hamen wa ubi bi wa brochire na ubi yade adokro na wada ho na sabe ne matia ne na busuafo tia ni da no so mo ye ho hwienye ye mesrawo bo modern fa number no na fre togo aba keke o fre obi bia sabe mpreduasa obi sisi no sa hini ato na sabe ye gi ahini ne dia koma obi ana sante ha sade ye wo dia pa no ni sika ye dane de koma obi togo aba keke ade o chire no ka ho tromika ebia na wo fere umpese wiya wo betu ka akọ na obi ahụ se nipa sumesi na ekọ no anadwo wo fa ne number na togwe wona bomode kọ no obetra sa yo ho adwuma ama bibia pepepe ensuo se wo kọ baabi togwe aba keke wonye sikaduro ya na obi be kasa sabe na ho wo kọ ara wontwa moja enu ti na ni din ye togwe aba keke ontwa moja onde sunsun asem nko a se baye bi hawo na ye wo maame se ye wo nwia se ye wabusuam na obi hawa obenhu aka so ma nipa na beda rehwem ama na hu se nye we na wo ka ne din no we na eyawo na wafre nipa na kasa kire no se nipa so masi waba me ho wo ye media enti twe ho fri ne ho se wanti a togo abakake obekun ama wo wanya ofa ahodie wo se ade ha no wono wo se waware mako 10 but who dear back up onyanko bi sa je afiri wonsam eya ya beto aba abato na beto hia protection because ebra ye trouble nsa beto asase fo mu nue ntu na masusuma atiminya odase eya onko na oboa ufie nya me se sebe okama ko awaye na woni ne tifie kwa no orew enu ti na meka sa che ose kotogo aba keke ho entrase wo hwe ye mpatam hanom a yetu na mako baabi na yakwa akwaji sabi akwanchira ya ntide bia no ne enam ya friend say fantinu ta ne padaka owu bi wo ho ameka cho se nya wonkra bia wa wunua bi ana wonku bi enam wawu afiri wiase na wunnim mesi ko bomfa bomfa afijase kwan so bomfa krona ehye ho no ufra sotwe na wokọ bomfa ekwan bia nwa bomodi tu na mo ne ko wokyena samre no se wudu ho kyena no paseya fretogwe number na yedu tu dwan bomodi frese maba wudu asotwe kromu ade fre no obetu bofo ma na befo ba na so ye kwaso obemount ma tie ni din papa no seven president on fa osika nya wo se wudi ese sika na ye odadwe kura bra besusu wasem wo kyere no uton aye nto wo ye bema ye de wakosuku wunnim nwoma pa degree bia wa bobi nanso kwa adwuma ma wo ye kuta wo ye kama so ye se ye mfa wo ka se ye kwa ya bo wasesa
me so maame a wutie me papa wutie me wo ba na wutonto si de ball ne ho kama ne ko sukuu no o wie no onya dwuma wo sa da wo so enya kwa to na mofa wo ba ne ko to gu haba keke ho 0244 48 47 47 0244 48 47 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 6032 0244 50 60 32 we Togbe Abakeke Oforisuo se wo agudie bi wo baabi na wo se wo pese wutu Togbe Abakeke enye azafo na okwa na onu abage sen ne ko ho na ode ne de akoshe no atu de akonda bi wo ye obi a wo ye ganamse adwuma baby asase so na wo yesu adwuma na udru ho no ma na gold ni nya adwane agyaw enye kwa ofia by phone pese o ye yie okay fa ho ekodom Togbe Abakeke wo se wo kwa sorry o unko asori o wo de abra because o enye sikaduro onye sikadwuma ho se Togbe mesre o me de me baby ba na kun na fa da bi Togbe ntesa because wo ma e wo yerenom Togbe ntesa ti bomode na fa mani bia do so pa na ko Togbe Abakeke aso ye okay Togbe Abakeke na ye no mo atwetwe komo no na azigbiligbo so ka luka goka ono ye benini o se okoye o ma me ye ba ye nche aye no se do si gidi no oba ya ma onwoma nyina ejigu Togbe se bra na fa ho bedom no orofo Togbe Abakeke wo Kumasi Joseph Jase Kwantepo so Bofa Hospital Junction ho na abehu Togbe Abakeke susum nyuma Togbe ebetumi amanyoma akonkai kama edi amaw eno tia ko Togbe Abakeke ho na enwoma entumi enko emfamaye dwane kwaje okrankwa dwane na kwaje sikasem dwane na kwaje adwuma dia eye Togbe Abakeke azigbiligbo so nkalu kagoka ne ho ena sabri elsewko papa edese school park no ena omoton wana omaye ne dai school park no ohene ba yete wo maton na de saka ha o man wan say ye fanse me ti hai mani afikakra ye betu ensuo bi a ye nana no oba no ochichiri kuro no ono na odebo ekuro no ho ban ebe na awotwemienu ni nana o makotu emu anwe nyina sisi a no kuro no yete okra ensuo no ye friend say ye friend no nana oto adai school for nko da nyina emo ye dai anopa no ye ba demonstration school for no ye no ya sam to ye ko Sompa TV no so Sompa 93.1 eno Facebook wonderful ASFM YouTube no enso Sompa TV enti park ne kola nyina so na park no a mu bedua no kola na haji ano mbobo aha no mu nyina ho anso da school no wo ya sam wo ho anso da school no wo enti still nana no osi onya de wo ye no onya ya yanso o ma no nsi ye nya ye ne ba o hene ba nye tumi ne de ba o enti o ma na so ma ye na company be na so obesisi dan na mamo no ye ni company ni dini timo se sa de ekoso nyina mamponten hene se de wo ya hene kase no enti so obi abeye ade sa de a if say we asu we ye say yenam enyeja den ya wunim ne din de say nana ayebiafo bema oyeko mamponten ehene ya semu de se park no essay a school for nkola na hinu bedi agro omo chese ebe kwansiri baako omu koye park foforo ama school for no na de omo kude koye no mo fa nkoye kwansiri baako no na park we na kurum bedishe onu kura o ma ne mpre esanse ohono kwa wa safo kasa wo mu ana kasa wo ma yemientum na amanfo nti o mani bresam no MCA eto ohena kasa se mimi na mi tu asa ema se na ya oso ya mi ti die yese akasa de bia yesi ye de bebrebe na kwante ni ma bojo ha wo kama ye ti asiese wo yukuma ye ebenifo wo tu bia mi o se mimi na mi tu asa se ayi adatia mi na mi tu anua mi ni mo chi na ya wu se e ko mi afọ mpanifo
ɔhene ankasa de ɔma ɔkasa bia obi atwa bi kyɛbi okay I asem pa any ekrum ho de adagye ni ho kra na ade no mo koye baby foforo na park ye na ho ɔhene ba no ma no buso na meka no ye ko ne kotewe problem is saying problem is that papa ya mutla de tachu kwano na na ti wo papa ni na estate before e ti wa wa ja padi wa swano wo ji wa no ade wa na do ade na na ka tell na say the obi o ka tiro obi na obo awon oboja ana pẹ̀lú ọjọ́ ní ẹ̀kọ́ kí ló ń sẹ́ ẹ̀ tí mi ní àjùmá akọ̀pẹ̀ tí a fẹ́ lọ ẹ̀jẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ bẹ̀bẹ̀ àfọwọ́ kùsù mímí ti sọ́wọ́ àbákọ́pẹ̀ kò sí àbíbí tí a kà ó bá bèbí sáà àbí mami ẹ̀bẹ̀ máa kọ́ sí. Mami ẹ̀bọ̀ sẹ́yìn. Auntie Aku. Okay, enkwada kura so omani abre ko ye besre nananom omutade we nyina achi se omonto ombo ase adwobrɛw ye de die da ye nim eye nana safi aye boafo aye mamponten hene ono na sa asere so hweso sete sa dia nana twi break every se park enkwada di so agro wakasa kura so bebo bia kura ba ono ho nye sa na mka no park ni yemi no to ba ko so park bia ye park tonto ne boase tie se dia na mo asiwo krom mo ni abre pa ya ba nyina o mugu krom o chese o mo kire se park no o mo siase ampene dia o mogu o mo be dwiso anadwo o ba be dwiso anadwo yi nti o man no so wen okay Panipa, said the papa can ya the same Kwanzaa road no. Jena and they can. Yami can say, why he cry away dini, or toss me answer. Mam, or you come and continue, or toss me answer. And Tetina and Mahono, or so bet 2 nagu, so can no mabum. Yanni fear no, Miss me for 40 years. Park and about 2. And ye this wa gra say your chromo boys na me show munsa aye ball na me da wo no ano ye ne school for nyina ho na di agro na na bodwa e de estate for mpani for bi ba wo say obesi estate ama oman no estate na wo besi sie no enka manfomfu e kan pa die ne wom koko wa compensate wo mo ono mo kasa debi na wo ba bedwiagu debi no ane say odi ama estate fo ono kire say estate fo no ba wie wo ya inu wie wa obi bi wo mu no na uri ono waka na nam nya na nya na na nye ne ho sa mo nye sa onye za akura so ono obi anko asase so nka say wo asase ni eti yenko dwi koko no yenko kai koko dua no kura ye dwigu wie na nipa kura no aduane aboro ba so ya ko school fees wo he opanyini park na yaka ho asem no park no nye office bia no obesi no so waton amobi na ne kura no munka anya state for no senka bedwi ubeye estate office ya senka bedi nka akọ bebia so estate na akọ ye hu no ma ama manfo nya transana so woni o mana betrase wa hye se ebia me bedase be ye adwuma no nti edase e dia so bobo e forma mamu ana se park na se be no ye be fofra mamu no e bedi nka park na asana de ya be ye adwuma se be no eno amasa ufiti nya park na yedi so agro no eno na wode
machine bi so okay panel members enter say we sima mienu bi one say mo yen fa je fridge mo chana mema me bofo tena ba ho an e chana no pa na empo ya hwese ene na bekasa ohina me boni din I bought a voice no ayo so woni ya kasa no di atem dia niema santima nyina hunu se ohene pon ya frawo ye busa wasem na so so bedi di atem dia ka ya koda bi de kodi di atem a ka mu dwa social media ka enti so ohene pon se ya di atem dia ye mo ne voice no tia concern na aba sa ye bosso bo ye di so agro na ohene pon esien ton na ye ton so na dia ma estate for dia eni panti na mobaya de ye se park we die gya no ho na mo kwa kire ko hye mo nyoma etika we ka timamufo dia se na komaka eti nana safia ye boafo zete sa pa dia ne enu na di ko na di atama ye be bone no straight up ohene pon manfo di buoma na so bedi di atem dia yesu antwema ne kra o dabi mamonya mo sa Ghana sentinel kro bia sante kotokene odwa no otutututu mo no atumo no agidi kro no agina konwa ye kokotie ne na mra sisia Nana mpacho FM kokosa chief lecture me adwuma wo Sompa TV Sompa FM Nana me pacho ene okromofo emrantie mabunu maba wa wo ho nyina eswa mo ho ba yadwum ho ade kwadu abia be se amose krom ho park e da honom o se park no omuntu mfiri honom na omo enko ba bi foforo na omo kire se park no so opanyini bi e fe na opanyini mensa na ye park na ansa na obewo na baby a kwachiro omo no baby a nkla no ese omkodi agora na ese ombobo no distant no emuwa ituso omuntu na aba be estate bi wo honom na sa estate no omo otimi wokese be yedma hono matimi aba sa park no so tom de bae no na ayesi frɛ na nhwemu wo mu no o so ekire mu nti wele mfa wi abone bia nim papa ya men kasa FM so but kakra wa kakra bia hetiaka so that ye woman is ye nya ya tempunti so that na no kre o might be a tempunti investors be up. Yeah, on the set, on the we see a Monday individuals. Now, 1,000 acres. Now, one day, estate, you know. Now, so I'm Sakrana. The just started the Mawomo, Amawomo, NCS, you know. Just a Yapa, just a farmer on the one will see at your minor. Now, all my schedule, I'm on minor. Maybe one national office. So that national office was a education. She said, about 20 communities to September. The unfortunate opportunity headquarters. When you hear son on this, Sabeka Sadi, Emma Omano. The opposite you and son
Bona e bo se omo enti you be organize ya enti ke be trouble nana 5 years otimi akoso okodemo nana ba omo busa se what they say da bia wo kodwie na wo se omo workers ne betena hono omo ko kire mu asase bi omo se hono na wo se o de hono ba be pack. Okay. Ochina yebema yebofo tena kokuru ni so. Na voices ni na yebebo no china. Baby na na didi atem ni na yebebo ni na china. Omna samwa. Ofosu migidi yese nana kasa no kan sembi se obi apempunto e ne kre. Minyini se obi enu otifu Asem Mpe kodo. Na edru mebi a ya na yebehwe. Ya na emu ya kakra. Se wo hwe video na hwe nkora o mako school na o hwe agora baby o mudi agora no mo hu se ye betu ogu na nkora yi o mo so do o mo agye mo ya na atam sa ahomti. Se estate no se ka se ye si a ye wo Ghana ye won sase bebre a egu a se be yemfa nya hwe na de tie nie mimi hu bibi se baby wa na ye baby adodododo na wa sase ye gitum na enso se bi won na se ye kwa kodwi asase be na mpuntuo bi ba na ye kɔ ye kodwi sa no ma na to agu a ye ne kroma ne ye trase ye nhyehyeye obi wo ho no didie obu ani koko ho ne wo tinana ne nkrofo ne trase de be ye pinche opem so mpa manso bi mu wabre papa no wabre eti no ma bi se ba ya ne ye hwe ene wo kro no emma no se de be ya enkoye manso ne enkoye sebe pinche we se wo hwe sa no ma we ya se nkrofo so o ma dwe so mo nsoso e de no ma na ba enye so easy ebe ye moja hwegu eno na ama ye ne efemfo ya bam ya na nipa bi ntiase se na asem mo ma so na mo de ko da bi o se de be ya enkofo moja hwegu ma se wo wa mpra wo be pra ba ni nyina kwa won di ne yebo ye be sere adwobre wo nana se be akonwa bi obi adi bia na odi ma kroma no ade a be ya ma kroma no ho atom no eno ne ye na emom de obe ya ma sebi krono mo amuka mo brofu bi mo se majority carry the vote mebo a majority ni se ampa de obe na ye embo ye behwe ne se na wo asase bi a ebetima ko wo ne asasefo no wo mo do ho ne ntrase asumdue kwa so ye pese ye be ye sei ampa ene sa na tie de a obi abebi obi adodo ye no nkofo no so mo ba no mo disika na eba ti sa na tie de a mo pese mo ya Sabi mpreduasa we odisei we odisei ne de omade omte se de koku asemi etimi de misusu se nana ne omonta sa adwobre na we ebe ye boko ufozo be ma nyame ya adoma musim bako dia we ya asante nkonya ho nkomo ne yedi dia na onya nkomo ne nyina na wame nti echina ne nyana na voice ne nyina abobo na yehunu wi a ye woni aka maka se Europe nso tumfo se tu se etuo to ba ko pende kunkwa brane ana odasani bia ndiye misrutu awapoma emeka no kore nhye kire no kore na ameto ha ndi nana ubo ni di minim no sa but yewura na amane ba bitie ndi wo na nko won de se choma ntutu yi na asum di mra esa ni obeti na asum kina no aga na pamfo no be ba fi ha emwa kina ndi o mi empade no pumasi de na asum di mra obi na aba se be ba cho mi kresika tisi na me de bro na maje oba kukuno wose medical dem ba ma ne se kokunu ansa na adiska na brem na okuni wie na ode koye ne oye na onya tumi wie na osiska na omfa ma wa ere na abaye ntinka ne fium kra ne papa mu no asante eja pade enko abonde no ntinka wo eda ho no a wo firi se opekuru ni mpundu ni nim ne se ubodwa no apamfo nyina atena se o man no se ne obi be ya ma ye beboa edise otimi ye wie dia ye de park yi be ma no na fe wasa akọ omaje watum ne yakoye park na to ho obi akozo ohunsi yesiesi ade na mpaye kama afe ne ye de na woje a nipa bia na obaku ntokwa we na asabita fraje nipa ne ka ye no aye de oso wo ya ma ye kura won koye wo adwuma park ne de wa start person wo yeso adwuma na sesi ono wo start se ko ba se agokansie bi kura ba he ne ye ngobo emfanya ni die nwunu za ha ne ye de ma ho ne asem no ho ne asem za ba me nyini se obi odi asante akonya bia betu na mo oteza asante akonya de ruzi su asabe wajimi kura hunu nyansa edikina ne yengo wiem ne hunu ne yete nyini se na be yesa na abrotia na na sase ayeboafo ya mi ami raprekope
na oyoko krana na sa oyoko division no ko asante man ewura ne ho a wodi muntintin man na nampompo nso hine na fena ena wo somu a wodi esai kire otumfo te kra rete bra we homa so enti na konwa ne mu odu na nsem wese no so no menhwe ni mu senka ebefiri na na ho ena abane na ye bono fo so be ma de atwato bi wo ho a na enye ni kan sem fata se firi wo hine numba na so no etwo we no ewuro wi a ene ebehu dantai de be mu nti yakopon ya adom no wo de kyeyen na ho me da so kraye mu nko ade a yenhwe na yebetietie mu ni fa ne benku mama fa two cost per 0548931931 0548931931 na yenko emfa ko na yebre na bitie papa 0548931931 fidie na kasa so kura nyina so homa no so di me hwamo kakra ya asemo network no ya asemo ade san ya na no odin o 0548931931 0548931931 watchna ibeyi noke hello oh ya mamunti television no debi hello Abrotia ofo so be ma ye fancy yakopon ya adom na wo chena ye ba ye gidi se ye bebo ne nyina na ye bie kwan ye de atowa ma frefo na so ye kwai de wo asem bie ha wo ana se bibi etete obi etwa wa be wo ka wa de afa beti ana se bia wo twa fofo de afa wati ko e de awura wanum kutoma me hwa oto agro ne nyina na ya agobone bo moden na fa bra Asem Mpe Nipa dwumadie ne ye hwenka bi emfa emwa 0243 5878 0243 5878 and 0552 095593 0552 095593 maybe no be abefre bia no ye behwe ajo so man bi sister penye wo sre so me ma happy birthday yakopon ya adom ochina me celebrate too. I love you so much of so be my uncle. Okay, yes, what they House of Faith Ministry Reverend Nathaniel Ajaben ono ene de nyame asemo emu hwampa Osei Aboagye akone yasa so bi oboaye e ma Asem Mpe Nipa fa ne tampa fra nwumre ye beda asi ye papa Osei Aboagye minima pamfo yakramo ye ko long time.
Gethsemane Hour Morning Devotion Asia was Central Church adjacent Asanteman Senior High School. And ya Asanteman Senior High School no na ebo no nsia ne fa pepepe na empire bono ahyase gidi achakra no nwotwe na ye de bibia aba awieye yehia adwoada edi kokosi yawada eti bomoden se ode ho ebeba bedom ye na ye nyina ya bom abom paye emfa ho ne asori awoko say ye Presby Methodist Pentecost Assemblies of God ICGC Lighthouse obia to me bebobi be fa ho nu mojanum na ewrade emfa na sofo so ensano emfrim pochire bi mu okokotena adwuma mu honomu a wa behu se ampa ewrade honhom edi wanim kan afei so yanko Tonpep Enterprise na yanko pep materials papa material eshawa ete yiraw enipa hu se ampa wapam material ede ahye na no na me ka kire wo se ento material ebeye kakra na wasotire na obi nso asotire na wodi blade ewurawura ni adaya ose material no ani afu dabi Tonpep de entesa obehye material no ahye emfie bebre na material no ani eda so da hot sade mpo afei ena wato no enti yentumrikai na yenko Tonpep enko lazy papa material papa na yemfa mpam nko asori yemfa nko party yemfa nko occasions ahodo nyina yebe no Tonpep ewo Kumase Adishia market Freya nuaba moda ewo ahoma so 0244 900 842 0244 900 842 eho ena ubetumi ahoma na ubetumi afre Tonpep so na wakwa akwaje o materials papa afi yakwa party naba yakwa asori naba ya attend sa function no kama ya ni age yaba bransu wom ya ba be pe ba biada be kontontom se me ma wo nanne ma mo ada chena the senti na estacade trading enso akwakofa blue label mosquito repellent Osei yenso sa mosquito repellent ya de boda ho te said ya charge phone no o de sha plug no mu a na edura ewomu no asase eye adwuma we anya de epunu wisie ni bia na waka se wisie kakra bi ba meso na mekata aba we anya de epunu wisie ni bia na wabeka se wisie fa oso a na wo asma aba we de ehemu a etese de o charge phone enka bia ni akire ehwe bia ni akire wisie bia nso eni akire enti ko na kope blue label mosquito repellent e free estacade trading ho me pa cho free estacade ewo ahoma edidi so yi so 0244 749 756 0244 749 756 afei so betumi enya no wo 0533 164 966 0533 na 6 sorry about your fan chame 0533 164 966 uka se blue label na wajeso se entontom soja blue label na me now ajeso se wo beda hate eradin sram amen Soflamo eradi enshirawo. Amen. Praise the Lord. Said ye medi ka ye no enne onyame akwa siesie ne ho. What the answer say, just avail yourself to receive from the Lord. Ma ho kwan na gife erade ho. Enne ye sofo Nathaniel ejaben owaha. Ona di onyame asamoba. Na wasa di anim e de ye wura empire boom sabre ye share sofo na tanyam sofo erade shirawo amen erade ne yada na share so de enko acha ye amen bishop yada was so de wakunya kesi amaye
Nyakunya Honjosa. Amen. Amen. We are still in the month of resolution. Oh, sorry, Embrim. Yes, Busumia, yes, you didn't kunimuma. So, whatever it is, whatever challenges you are facing, say, we will intimate in Tim Yesusua. Oh, not just as our how intimate in Tim also. Amen. One thing. So we want intimate Yesu and Shaminemu. That means whatever you are going through, there is an end. Amen. Proverbs chapter 23:18 also, for surely there is an end. Lord. And the expectation shall never be cut off. Amen. There will come amen. Now when this idea who so amen. If we say we want to mean cry Yesu. Yes, Lord. We want cry Yesu and carry that was. Amen. We want cry Yesu and carry hope biom. Amen. We want cry Yesu and carry that in the hope. But essence we want to mean cry Yesu ntino, no matter what the situation is, your future is saved. Amen. Your future will definitely come to pass. Amen. Your future is in the hands of the Lord. Amen. Yes, Lord. No matter what it is, praise God, there is victory. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Number 7, we say, "Well, Yesu." No aseno. But when you say, "Well, Yesu," my Yesu ababa je ni mo nyamo wiase nyina to. Oh, that thing, that problem you are going through, that affliction you are facing, say ya dena that was so what was happening say called you. But so what you say what the basan ya beya when yam Jesus amen. And you know what Yesu Christo did adibia kawase. Yes, Lord. Adibia tena was so. Yes, Lord. Jesus adibia kawase me. Yes, Lord. Yesu sorry and there was so sorry. Amen. And there was so sorry. Amen. I don't know the level of your problem. I don't know the level of your situation, but you are coming out. Yes, Lord. If we say well, who study around? Amen. Hallelujah. Of his the spirit that rests Jesus. Yes, Lord. Well, let in you. He shall quicken your body. Amen. And to me, a man is say, well, what in Tim Jesus. And then I said, Yahudamuno. And Tim was. Yes. What to me, Casa me say, hey, I don't want to call a woman. Oh. Yadja went for who call a woman. If it's a Bible saying, man, Tampiamo. Yes. Hallelujah. Amen. It's not science for catcher. Say, Yadja who do 39. And the Timothy Paco. And I said, Bible would say, and Brian yes, you know, man, 39 lashes. That means he said, Yadja be a drama while lashes. Jesus. And I said, any man, Tampium, Sadia. And I said, Yadja, that was so. Oh, yes. Magarosa. Yadja, that was so. Magarosa. Amen. Yes, Lord. Jesus. Declare over your life. Whatever the new doctor has given to you. And now we cancel that news. Hallelujah. And now we cancel that news. Amen. Yes, Lord. Report it. Magarosa. Yes, Lord. Amen. Magarosa. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Minim say the people who know fa. Minim say the say bofa. Oh, but say yes super moi. Say yes super moi. Yes, Lord. Say yes super moi. Ya di da swasa. Ya say. Ya pro. Ya tete. Oh, ya di. Hallelujah. Anati wonyame ba ya yi. Amen. Anatu Amen. Hallelujah. Amen. And that's what. Yes, Lord. Our papa be there for the last verse. John chapter 11. Bible says, "Wa yari ya to safre yes." Say yes way. What done for me yare? Oh. But so unfortunately, yes one could do one time. And then yes is why you late. He's never late. No. Nami won you late to dance. One nimbre mono Bible so one ye e mane efe. Amen. Yeah. And when the pennies what they don't say yes to say ka wo bantama. Yes to say wo du hantama. Yes to say wo ja bibia na wo ba ye dia. Hantama. In Lazarus won kwa. Oh Jesus. It Bible say bra yes to tie no. Wo ko du na Lazarus wu na nine. Wo ko krom wo pie na Bible say mata ni meri besia na say Yesu. Yenim say senka wo bantam a. Oh Jesus. In Lazarus be nyankwa. Yesu shawan san wo asra say monim say me ni wo sorry to me no. Wo bra no wo wi. Wo be sa sorry. Hallelujah. Osio menim say wo be sorry. Na mo menya say as the last day
you will resurrect. Meaning say that church one and I me brand obesa sorry bio. Jesus is shaman the cattle. And your last day no obesa sorry bio. Sisia me no kase. Sisia in prayer. Me no kase. Jesus. Wo wo so de to bibi pempem. Hallelujah. Na the penny na say Lazarus ababa pa ya. Every side na kwakose from na nine. But wo so de ready do hono. Sorry you ran no. To be read through hono. Me ran no. When you go pon through hono. Ni penny na say yes ya te wonka. Enya wona emre bi na papa bi na niefra eropo wonnim no wonim bo abusu anya wadamfo wodru ha wote nani sister bi na moja tunu waso watade mu keke ne hoto no ababa wa bi ya friend roda wo konya ni fi wofo wona kwa woni ni relationship yasa na ba ni say Lazarus ni nyama timi nu adwan ma wutie wo hwamani wu Yesu hwa no asre Osei amuna munim so wawu mumoni so dia sai mumoni so dia pro I don't know what you are going through ebi abrabona tanika krabi it's a yeni papa bresa wani da so asa ebi abrabona pem ka krabi yeni papa say oh wo dia wona mu dia there is no way you are coming back but I want to assure you that the resurrection power of Jesus is still at work. Still at work. Yes. Yeni say Lazarus are pro. Yes, we be say na he for na mo go to your mo kotre me. Mata say ha wo ho. Na say said ye. Wa pro. Usu to say na pon. Yes, we ha ho. Na say said ye wa pro to the stand say ye bia su kwa ye ntimi nyina. I don't know what you are going through. Usu to say wo boss say ni panya ye. There is no way you can tell people what you are going through. There is no way people can come around you because your situation has become an impediment to your life. The penny say what dear, what free my feet. There be a dear no be ye. The penny say what brabo pim. One worry fear be brain I want a my. It may be out some na egu. There will so be a ye. Ya dia tete watch. Ya dia went there. The ultimate sound cracker say when ye at this wo. But I come to announce to you tonight. No matter how the problem is smelling, no matter how it is stinking, Jesus Christ, the resurrection perfume is coming to your life. Amen. Hallelujah. In the Bible say, now I expect to say yes to be bad. Tem send ye be ya Lazarus me sabankum. If you say wa ya ready yes to aya in Canada so ho. Na mom wo no dia. Hey. Aye. And that's what but now one name say say yes to bemwa. Say yes to bemwa. Say yes to wamwa. Dia asan wo ye the year. And ya na tree. Ade bia sa o abrabom. Ade bia pin wo abrabom. Ade bia be yo abrabom. I declare into your life in the name of Jesus by the resurrection power that let there be life. Let there be revival. Let there be restoration. Let there be awakened in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Dr. Sakatra say wo enye yie. Ade ya wa wo dia no atwam. What do e be a friend monopause? It wo enye yie. Oh ba ye nim nyame bia. Ya asena pronatete no. And no for the said one mo ya. Ye nim nyame bia. Yeah, say what do monopause. What enye yie no. What me wa hinasa. And never Yesu Christ. May you come in contact with your miracle. Jesus. Hallelujah. Na say, na pro. Ye biesu anya yie. Ye biesu anya yie. Na su Yesu be mu no. Yesu be mu no. Wo so do rade be mu no. To be rade mu no. Ya na say na pro na tete na pon no. E be ye hwehwemade. And na tu abrabo be ye hwehwemade. I don't know what you are going through, but there is coming a perfume from the Almighty God into your life. Wo sorry rano. Obemu. Wo sorry rano. Obepema. Amen. So for my John chapter 11 verse number 37. Eba. Yohanes empati edu baako ni maye aduasa enson. Na wɔn mu binom se. Na wɔn mu binom se.
oyi a obu onifrani ani anya wona bu onifrani ani no antimi ama se anka oyi su enwu ana ena Yesu gu ahome na oba obdan so oba nan so na ye obodan na obohina no na ebohini dan ano na Yesu ka se odu adan ano no ya de abo ehina no condition adam ho ya de bo na ehina no so you can just imagine the heat minima bokwa de hi wo puna no minima bokwa de hi wo brabo no minima bokwa de hi wo wada na no minima bokwa de hi wo juma na no ba ena Yesu be yefri ho ena Yesu be yefri ho ena Yesu be yefri ho e wo Yesu Kristo de mo e bo bia da wa brabo so we check it off in the name of Jesus Christ and then see wasi munyi obo no ade wowo ni nua mata se no se na de wowo ni nua mata se ni sa erade se de wa bon yes de wowo ni nua basi ni Yesu sa Yesu e ha ho we wa bon we wa say ya de ne ya hia enye yie brano no so obi anim se wa bon etuma mo obi anim se wo tu hia bia nya hwan papa ebusam wo bia nim se ade wo bia nya yie o man mo bia nim se ade wo bia nya yie oh ba sa Yesu be mo a se wo sia Yesu a se wo ma Yesu kwan a se wo friend bra mo a ya asen na pronati jasa no audition when munya yes lord asama mo broni fisu mra so no the next ma pomati na bia nipa nim say wa propon yes lord ni nu akra nim say enya yie e to da bia buso akra nim say wo abrabo nsi wo yie e to da bia na fofo akra timi catch say na wo dan ye be yie but ye did pa ye enya yie no asafarade de ye ma ne yie god hallelujah Yesu se no se man kama ankyerɛ wo se ogidia sɛ wotiti a Nyankopɔn anim onya wo Nyankopɔn anim onya power doctors akakyerɛ wo se wa wo de ne amoamoa yetimi nya ne hei ba na tu sɛ wo bɛti Yesu adia anatu sɛ bɛti Yesu adia anatu sɛ bɛti Jesus adia oh Saubeti na dia. Saubeti na dia. Say wakonya say only believe. Now the come carpentenia. Otumi catch so kawakuma tu ye meyama. Adentia wo ade o de be replace sa akonya no. E dia wo de be sesa akonya na mu ho. He had it. Odi come fitenia, odi kakoma fitenia. Uwe kwaba no affect ama. Dia asawa unipadua no oh yes sa wo beti Yesu adia na tua Yesu adia oba fix ama na na see o say ena oyi obo no na Yesu manani so ka se eja meda wase se watie me me die minim se wotie me da wotie yenta nkrofo yenti my god erade yenti o sebe ya sentia ne wefo ba hu ne sa woni erade enti sam 3 wase dudu na ka che yense ye ni kwache e wo erade mu na so erade ade anim se woni ye ti pejafo woni ye ntem na woni ye nim onyam Jesus Christ erade anya ye ye de ye nim ye nim nya wutimi ye nim ba bia wo ye nim se ye fra wa bring na wuti ye di na mom se nya ba ye senche ne wefo yi e be hu ne sa ye sum nya me bia wo ye Israel nya me ye sum nya me bia wo wantimi akata no ye sum nya me bia wo di wo ne sama so ti se ye be ya na wo timu wonyame ma wo senche ne bia amen se ye be ya wona wo bisa se wonyame wo he no wo ma se wonyame ti ase amen atọ́dọ̀ bí àwọn kó asọ́rọ̀ kura ní ẹ̀sìn o efisẹ́ wọn ní hu hwee atọ́dọ̀ bí àwọn bọ́mpa kura ní ẹ̀sìn o efisẹ́ wọn ní hu hwee yà wọ́n kọ́ ọkọ̀nfọ́ ní hɔ no ọ̀bọ̀ ọ̀dẹ sẹ̀nkyẹn ní aba yà wọ́n kọ́ malam ní hɔ no ọ̀bọ̀ ọ̀dẹ bíbí aba na wọ́n awokọ̀ Yesu ọ̀dẹ na ọ̀dẹ aba oh I came to announce to you those miracles are temporary those miracles are temporary those miracles are an end ẹ̀ wọ́n nyàmé yẹn ní wọ́n ní ewé yẹn.
Hallelujah. Amen. It is not about us. Said ye pay ya. One be who say yes, me be what yasinti. Na then see. Na wagye di se wo na wo suma. Na wagye di se wo na wo suma ye. Ka sa no. Erade na to ye nya ye nti. Se be ya wo na wo tie ya yade bi da wo so be tie di se. Wo na wa fra ye nti se wo ni monyam. Amen. Said ye be ya wo na wa fra wo tie ye be tie di se nyame bi wo house of faith nti. Erade page wo bia na to see. Jesus. Wo bi da yade empaso. Oh. Na need that so nyina sa. Wo bi da yade empaso. But in the name of Jesus Christ, by the authority of the Most High, by the power that rests Jesus, we command that sickness right now to lose its ability. Sabaya will be who say maybe we house of faith in tea. Sabaya will say to me be what yes to dini munti. Eradi preja will be an atwi. Now then see. Na okasa no. Na wakasa no. Ne kese tie mu. Odi ne kese tie mu sa. Lazarus say. Fibra. Na de wo ni free. Hallelujah. Odi wakasa odi ne kese tie mu sa. Lazarus. Fibra. Lazarus ya kan wasem. Na nya se what you did o. Na nya se what you bo game. And ye fra no. Na ye obi awu. Odi ne kese tie mu Lazarus fibra. And ye na wo Yesu Kristo di mu. Baby bia wo sa wa brabo. Esum bia wo timu. Yade bia wo timu. Amade bia wo timu. Ade bia tetere wo. Anaji fibra. Anaji fibra. Anaji fibra. Come back to life. Come back to life. Come back to life. In the name of Jesus Christ. Now don't see. Nan tuma chichire ne nan ne nsa. Nan tuma chichire nan ne nsa. Chichire nanim. Na Yesu se ni se. Nan tuma achichire ne nan ne nsa. Na duku chichire nanim. Na duku chichire wanim. Si ya chichire wanim obede hu kwaso. Si ya chichire won sa obede ma ho aya ha. Si ya chichire won aya, how can you be fast in life? And then chichire bia ya chichire wo. Enti chire bia chichire waduma. Enti chire bia chichire wabrapo. Enti chire bia chichire wo. And we Yesu Kristo de by the authority of the Most High and by the power of the resurrection. Yes, Sanel. Yes, Sanel. Yes, Sanel. Yes, Sanel. Jesus. Now then see. Na Yesu see one say. Monsane no. Na mo mane nko. Monsane no. Na chese ne Lazarus na ne sane no. Obi na sane no. And at the Lord sane no at that time no. E wo to me see Lazarus. Because ni atichire ne nsa. And by the corporate anointing in this room. Yes, Lord. Yes, sane wo bi. Diamanta no yes sane no. Ebusumo yes sane wo bi. Abrabon we yasani obi awade we yasani obi e wo Yesu Kristo de mo ya wo wa ho ma tetere ne call in the name of Jesus. Yasani no and then see Jesus and na Yuda fon mu pi a oba Maria nchen a ohunu de asie no oji ni di woni ji Yesu. Hallelujah. And that we won send chen be ma obi ati Yesu di and that we won send chen be ma obi ati Yesu di. I don't know what you are going through. Minim yani pa katira. Yade enti. Wo bia kwa nim se fra kwasi. Na mum yade na da wo so no. And atu din. That means he say yade bitimi ma wo bi sebra sesa. Yade bitimi ma wo bi sebra sesa. Yade enti. Karaboshi. Boni ya kakra enti. Oh nim no sa sister boni no. Ni dia kasa dia aira. Near friend Lazarus who for no. Nancy Yesu be mono. Why no phobia? Oh my God, my God.
brabum na su oya die ye ane werate na asano anatio ye oya no ye yesu ya wiyo oya adie ye oya die yo oya die ane werate minim dia asai minni baby wetu abrabo ma yeso woni da so asa ba anatu yi wonyame ye ni ye wo wu so de tumi ni e pime ra ofio yes lord wo wu so de tumi no e pime ba won chen amen o se mo sane no karaboshi babaraba on sane no and na wo yesu dini mu amen ye bible di kan yes lord ade bia ya tetere wo abrabo yes lord and monyam bia ya tetere dagadosha mpeja bia ya tetere ya tetere wo bia wade ya tetere wo bi kanko ya tetere wo bi sabre ya tetere wo bi abrabo karaboshi kabre baba ye besane yesu ni man hallelujah amen asina mo sane no efise wonyo wufo bi yes lord se wo sia yesu a wonya yare fo bi se wo sia yesu a wonya boni bi yes lord se wo sia yesu a wonya ohia bi yes lord se wo sia yesu a yes lord oh magarabo shibabara mama wasi sa shebre no anatu ye bebon pai yesu di mu owu sori etumi no yesu di mu enkasa maye owu sori etumi no eman homso maye kase wo yesu di mu kase wo yesu di mu wo yesu di mu ade biara Iya balabada iya balabada iya balabada repapa ila balabada iya balabada sanu tuma sanu mano sanu kuro sanu yere rapaya ila padada iya padaya ila payada apandaya ayapada ayababa iya padaya iya padapa in the name of Jesus Christ. Yes, I'm Sompa and you. Ebra yesu be right Jerusalem. Bible say ya mantam efunu bi. Ya mantam no. Utumu say wi aboa ebo no. Isi oto a ebo no. Adentia ya mantam no. Ya mantam no nti wo limit awoko. Wontumi ntrasa limit no. And the limit bia ya setema wa busia. Limit bia da busia mo. Limit bia da brono so. Limit bia da wa brabo so. And the wo yesu de mo. Ye just limit. He doesn't have freedom for himself because he has been tied. Jesus is share. Munko na moko amon sane no na mo sane ya bisa mama kantra won sane hu yama rate hallelujah and na ya sane wo bi oh yes esa sane hu yama rate yes yes sane wetuma no esa sane hu yama rate wetuma no koyia the kingdom of God will not suffer yes hallelujah amen the same sane no Acts chapter number 2 verse number 24 Bible say na amba ni se wo wodi yesu so yes and God lose him from the death of pain yesu mpo ya sane owa homa every ne so and na wo yesu di mu entitiriya biara obitimi kondro so no atitiri wo bi me ka say ye nkola and na edura bi tie remu ho and na ye bobo an ehu so de ade bi abatu gatem and you say go hard kro ya call your the said dua nipa dua mienu said nipa no sinsin ni dua no abodi abo se den mienu
and wakabum no atetere wadan waiting wakabum and ode ahoma tuntum atetere okoya na esi gatani and yetiti by then you need but the interview what is at the end of the day will be and what is Jesus yes son and now yes the baby attitude was yes son yes son yes son Acts chapter 2 verse 24 ono na onyankopon anyane no na wasane owu ya homa every say entumi amasa yes kase wo yasu de mo enana tui ase mi bia no bompaya ade bia tetere mi atetere mi ma atetere mi kulu atetere mi kanko wo yasu de mo ena me sane wo yasu de mo. Lift up your voice. In the name of Jesus Christ. Eka obi kuka Yesu do Lazarus na no nka wan sore. Eka obi kuka Yesu tie mu nka kwa na mba. Eka obi kuka wa brabo akafom. Eka obi kuka yembo wudi kran kasam. But and God will disappoint Jesus. The God of heaven will disappoint them. The resurrection power will disappoint them. When you be disappointed, what time for? Amen. Hallelujah. Amen. If you said their expectation will never come to pass. Jesus. Yes. Let's offer back when I say, maybe call a bit near command. I can't tell. Carabo. Otwande was Central Market. Marcado Sandre. And I can't tell this was so called to a bubro. Near ya didn't go bubro so that bubro the Belgium. And I bet you bubro the sea Jom ho. Baby, I bubro be 12 biano. Not as a mammy the phone in edition. There's not the bubro be sea ho. Say bubro be 2. And also Asem. Ayaka. Why ya bubro be osino. And one see. When to me to a customer who crane. Now so near catch and say bubro the 2. Wodin kunim ene wo Yesu Kristo din mu wo bibia wa ya de boni bia wo bibia wa ye bibia wa hwe ni mu oh let the wickedness of the wicked remain in his dwelling now what the modern for the modern and can so yes Lord e ka wo bi ku kalas do samabio in Acts chapter 28 verse number 5 and 6 Bible say ebra Paul mu try so di wie ye no na iso to enti what dey won enti gofuko bi abobo jano sabeya o sugar krabebem enti boso boni jano and the Bible say ewutie bi e free janim e battery Paul insa enti Bible say ewutie battery Paul insa no na wonim se be kum Paul enti wa hwe no kana wa kika le obeka nyina oh ejuma na confirm no yese obone
ade na koso no ye de bibia hye ho mana ye ya tag you mana ye I'm say ade man turning Paul is saying there I didn't be call wom but lo and behold when I me disappointed Bible say Paul pretending sir and I would tell go to them and I go for it na ho na wo twɛn wo hwɛ sɛ Paul be ho na ka wawu one twɛn ya adina wo twɛn ambem and na wo Yesu Kristo di mu at the body bia will be changed say kebe to war at the body bia will be expected say kebe ba so may God disappoint them may God disappoint them kase rate and nana tui and wo Yesu di mu whatever expectation at the bia body follow all change say wo be hunu say wo be te and wo Yesu di mu when wo Yesu di mu yes ya no kwai and wo Yesu Kristo di mu lift up your voice. Rabaya kapadaba. Ila pada kapadiada. Batikano sada. Beyond never pie. Rabaya la padada. Ila pada pataya. We disappoint them in the name of Jesus. We disappoint them in the name of Jesus. We disappoint them in the name of Jesus. La kapadabaya. Ipadabaya. Ila pandaya. Ila baya. Ila baya. In the name of Jesus Christ. The Bible say, na Yesu ka se de wo wunu fim na no fi bai. Wan sene wubiom, wan kam na nimu biom. Ofi bai. Yes. And now we Yesu di nimu. Yes. Ka se wo Yesu di nimu. Ade papa biara. Ade papa biara. Ewu mabrabo. Ade biara. Ewu mabrabo. Eye ni monyam. Eye nkoso. Eye peta. Wo Yesu di nimu. Yadia. Mapomu dia ewu misika sema ewu makonto ewu ade papa biara ewu ene wo Yesu de no ensemble kom na wo Yesu Kristo lift up your voice rakabaya baba ela baba ekabala baba ela baba ela ya ela baba Jesus Christ. Our last prayer. Last week, yourself who said, yes, what Samuel Kasa, it is finished. It is a blank check. Yes. Tonight, I don't know the amount of money you want to sign. But we person sign now what year? We person sign a hina sign. We person sign a control. Whatever thing you want to sign is possible. Hallelujah. Amen. Minima the club person will sign. Uko banka. Amanta will sign. Hallelujah. Any of them out. And as our accounts now go ko yisi kede free mu. A broso. Yes, Lord. Be baby wom. So I don't know what you want to sign tonight. It depends on you. It is a blank check. Obi person sign a one year contract this year. This year we person sign a contract. Yes. This year we person sign a year. Yes. This year we be sign a pomoday. Yes. What number do I check? What brand new dronum? Yes, Lord.
A drop and I want testing me that. A drop and on him that they buy. But I know yes to the yes, I yes much. Yes, I yes much. I did be a young system. Yes, I yes much. The man champion. Yes, what can we be? And Saman Tempiamuno, Ayaresano, hallelujah. I don't know what you want to say. I don't know what you want to say. But the next last prayer, also it is a blank check. It is finished. And then I finish it. Yes. I was saying you maybe finish it. Yes. Lift up your voice. Begin to send that check. Begin to send that check. Sign that check. Sign our check. Sign our water. Sign pay that check. Sign in a sack. Sign that check. Sign that check. Tora baba, Shika Braka Tora, Shandara Brebaba, Makadora Brasuataya, Makadoka Brakataya, Shaka Brakataya, Mandora Brasuata, Makadora Mandora Brasuandaya, Makadora Bremama, Brasuandaya Bremama. The name of Jesus Christ. And then I do yes, Lord. And Dibia was signing. We confirm it. Amen. We confirm it. Amen. Tomorrow by this time, yes, Lord, there will be a miracle. Tomorrow by this time, your healing is secure. Amen. Tomorrow by this time, whatever agreement you have signed is secured. Hallelujah. When you want to amen. One pet out. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. Oh, yeah, the one brother say yes to Jesus. We secure your business. Yes, Lord. We secure your work. Yes, Lord. We secure your husband. Jesus. We secure your wife. Jesus. We secure your house. Yes. With the blood of Jesus. Yes. Every nako. Jesus. When you many mupa. Hallelujah. Every nako. When you be ya wutem. Jesus. In the name of Jesus. Adebia say Jesus. Adebia ye titriya. Say yes to sorry for titriya mo. And then now so sorry. Amen. When I'm in Israel, I will yes to Christ. Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. And the same praise. First May. First May. Fire. Hallelujah. Amen. To Tumbrika says your hope. Baby will be a first May. First house of faith. Yeah. A judgment. Hallelujah. Sabra submit me about line so 0548 931 931 0548 931 931 and 0243 509860 0243 509860. Get somebody hour. 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 Oh, dear me, Papa. I'm a Tomura and no fun.
Amen. Yentina Yesu bewui. Yes. Ne mantam piamu ni yenya yaresa. Mesre na yaresa to me no. Say ensane na nya owramu adwuma. In the name of Jesus. Baby Pierre yaresa won paduanum. Me di Yesu magya atwifa so. In the name of Jesus. Ewade de nsaka no. Amen. Ewe Yesu di mu. Amen. Amen. Give it to your friend 0548931931. 0548931931. And then 0243509860. 0243509860. So many hours. GM radio. Or GM radio. Who did baby a free? About your friend Felicia, because I see Mampong. But you didn't be you. Felicia. Your friend Felicia, make a selfie Mampong. Felicia Mampong, about your young boy. And then Pacho, Miss Mpe Nipa, after Maduma Semu. Nema worry. Unya worry. Felicia unya worry. Me Pacho ma worry. Nenya minya de nema worry. Me Pacho ma in Kenya ba worry. Sofla mo. Bompire man. Rade wona mwakoa so akasa akira ya. Yes Lord. Dia ewo sa bankwam. Dia ewo waware ne mu biara. Thank you Lord. Ene enkwansa mra bu. Yes shuri. Enkwamra ware ne mu biara. Amen. Emra Felicia ware. Yes Lord. In the name of Jesus. Osoro. Ya ba wa adwuma ho nsankyere ne. Ewo Yesu di mu. Amen. Amen. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Kase oje brenie. Oje brenie ampa odi no bia kase free. Udi di say ma ne mra so kakra ma yen. Me ba so o ya le. Ne baketo ayare Sofia mo mpa man ba no Kriston tampia mu ne yenya ayaresa Ewrade wosi ayaresa ya o maduane mesresa ma abofran eni wo ayaresa dia. Yes baby piara wo da seseya. Amen. Let your healing power locate Jesus Lord. In the name of Jesus. Amen. I lose him from bondage of sickness. In the name of Jesus. Amen. Ayaresa nya abofran dia. Yes Lord. Ewe Yesu di mu. Amen. Amen. Gethsemane hour 0548931931 0243509860. Gethsemane hour. Ojebreni ampa udin ba bia kasa free. Baje fe na me na kasa free obuase. Amina obuase e pa cho yankwai. Baje so so me na me kama pa ho ma me na ya kesia pa. Me ble me so mo mpa yin. Ye ginyame adi say a week bad this time e be ba na wa fa ho afa oba. Fa unsa to ye frustration of mom pa ye ma. Na what Jesus na obedi adanse. Amen. Fa unsa to ye frustration said yes of panya no. In the name of Jesus. Yes Lord. In the name of Jesus. Yes Lord. The ayesi akwan Jesus. Enemy sanu free mo. Yes Lord. The ayesi akwan. Yes Lord. Enemy sanu free mo. Yes Lord. In the name of Jesus. Yes Lord. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kone kwawo kanda gados kone kwawo. Yes Lord. Foul ba. Ewe Yesu di mu. Amen. Amen. Afe ye fadi otwa to okra 0548931931. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Ojebreni ampadi ba bia kasa free. Na za makasa free boase. Okay, eh boase na mi sham. Yanko we didn't say. But from your mama. Mama yanko. But makunya accident na mensa na ye me yana. Person bo bompa ya mama. Ewurade be sawe ade wate. So for your bompa ya man. Yesu moja.
when your problem yes Lord what channel yes Lord and what amen sentina what Jesus I are yes Lord senamna what amen I are sanya amen yes amen Ewurade show bibiara ye de ofrefo ne ebesi ha na ebeje ma me sofla Moses ya na wode nka botiawa e de abreba bia asafo yehia ene dwumadi a eda yanim sable wo susu betimi afrebe na peso bowuram la na ani amwo wantumi obeka la na chi obetumi afre 0243 509860 0243 509860 yebekos no wabompaye Ewurade onhia sofra mo mejem amao amen. Yo, Gethsemane hour. I the bremo ukwada nyumre bia wa Sompa 93.1 any afe Sompa TV no. Gethsemane hour morning devotion was Central Church, House of Faith Ministries. Yanya Santima Senior High School and a share wall. So free kegetia ebesin akoswa me runabout. Ye wo benkum ufri asore no so a na ukwa Santima School honom eho na ubenya yen na oni e ababe bom asom se won kwa asore bia ene na ye kamfo asafo your friend say House of Faith Ministries at the amount sa obeba amia bom na ya som e wo Central Church da biara da eye kwasiada asafo no ehia anopa na nwotwe dumienu pepepe na ode esom no aba awieye eti bomoden sa ubetumi aba na ye nyina ya bom na ya som se eye TV na wo hwa uwe screen asia ubehun se branches bebre enamasias ha sofu bia woda no bia nso ene ne contact number eya adea ewo ho ubetumi afa nese eno na ben wonso so a watumi akobi se enya House of Faith na bia ben wonso na woni masafu bia bo Kristo Yesu din no kuramu nso a ye kanfo edi amount se bomodi se obebo awura honom na woni Kristo enante afa dwumadie bi esi yanim eye 1st May edi yanim eye holiday ebesi ukuada ye ton sadia fre obi bia etiefo ni ahwefo ba bia wo bia se ye nyina ye mrai na ye mra mesumu awurade so eye sa 1st May eye holiday no na ye nsre awurade ahoden awurade tumi na fenso dia ya me no mi eno dia no yensungu awurade so na yensa entumi ensom 1st May House of Faith Ministries Central Church war Ben Swami runabout hon man adwumadie ekoso dwumadie no be hyasie anopa no nso na nondu pepepe ye de aba awieye se ye kumase na wo se ye kumase achi se ye region foforo bi mu na wo a be paucho bo modern se ubetumi atu na mo na waba na waba be ka ho na ye nyina yatumi adi dwumadie no ama no ayefe na hye Kristo din animonyam Ewurade nka obi bia ho osoro nyankopon eni obi bia achi na ne nsa ensomumu kosi se ye besan ahia bio ukuada anadwo sesei Ewurade nka mu nyina mo ye de Kristo jamo